Malo atu le whalomanuia. Sa mo le pele. Ia maia I le laua sinsina se ia pa ia se o pitu I titi. O le manatu mawalunga o lo tau fai tu sa tātou. I le mea lofa tāua le atua o le ola, o le soifua lau le lei, I nā, ia, au le ola fo I le neitu langi o lo mātou whapeo na whao ina tuai. Le tautua fai pēa lau si ufonga o le tai a fau, o le aso lulu. Manatu le aso tofi le nei I le tātou nu o Samoa. Ia, manisi atu nu o le lalolangi, o lo whapea lava o na tātou nuti mea whaatasi I aso taitasi o le paiaso. Lau tau au na masani tu ila epa whaafitai li o sua. Ia, o le fōi ua toe sau whai atu ilo nanu fō whaasara lau. Ia, e wha wai lana tautua whai pēa. I aso taitasi o le paiaso vanga nā le aso pa ia o le li po le aso sā. Ia, ua le mwhai o na whai nai lana tautua. A o le tātou whesanga inga lava whai pēa maia I le aso ngofua se ia pa ia le aso tōna. Ia, ia le tari tonunga pe ana le ai le alofa le tua taita. Ia le soifua ma le olo. Le si mea tātou te mawhaia. Mea tāua na o le wheau mua le nā tātou te baba. Ai tuto ai le tangata rawai. I le tāua o le whaasoa mai tātou matai o le mana baola. Ioe. O le ea mawhai ai o no tātou manawa I tutonu ma manawa I whafo. E fua ai o no tātou tala noa I le me tau o le ola. O le wheau o le ola. Ioe. O le wheau o le mana waola. O le wheau o le tātou whitāpai o le tātou whewā ai ai. Ina ua ia I tātou le mea alofa o le ola. I le mwhani tātou whaia lea mea a ua le se ola ma tātou. Tāua wheau o le aso ma le aso. Tāua aso malawa. I lau sila, I lau wa'ai, I lau whaafonga, o le tātou whaalongo. Ia, a o tātou wa'aia fua o le ngaruenga fuafoa o tātou atua. I lausi o si o manga, maso o si o manga, o whea le tū lalolangi o lo e nofo mau. A whai fōi o e mafuta mai tonu o tātou lavatu nu o Samoa. Whaafitai I le atua, mai bi ia le atua, ia o lo o whapea lava o na outou au mau I lo tātou atu tātou te le leo mai a tātou mea tō tino. Wa tātou mea tō tino, o tātou lau whanua, ma lau ele o suafa matai o nuu maainga. O tātou mea tō tino, a whaila o le te mafuta mai Samoa, whaafitai, ma lole, tausi mea le lei. Iui ono leo o mātou tautua mamau atu, ia le tautua fo'i, a nisi o outou uso matua whawhine, matua ngane, tau mamau atu le tautua. Ia, ia tantonunga o Samoa lawa ia, o Samoa, po Samoa I se sae, Samoa I se sifo, ia, o le, au ngalawa tasi, o e mau, tātou umalawa o Samoa. Ia, o sa fo'i la mau pa ia, mau whai ngā Samoa. Ia, e mai I le taisa masama o le tui manua, ia se ia pa ia fili mapuritu, ia po le tai ula o le tamai tai, o e atoa ia ina pa ia o Samoa. Mai ana mua se I o mai I le so, ia tātou te umatu, tūra I mai le isu tūpulanga lātou te whaawawina. Lātou te whaawawina, o sa mau pa ia, mau whaingai sa mo le aise, poto e reise tamai, e mwhai o na suia. Ia, o lautou o na masani tu la epa whaaftaili o sua. Fo ila o atoe sau whaiatu, e whaawawatu te tātou tautua masani. Ile nei fo I yaso. Pepe se tatou I lo tatou atua, ina whawhetai I lo tatou ali,
ole na maliu e whaamamaina i tato umanei ai o tato lea. Ngā Alleluia. Alleluia, whaawhetai i lo tātou atua. Whaawhetai a Iesu, whaawhetai a Iesu o lo tātou whaaura. I te lena wata tātou angasala. Ua mumu e peise i e ula ula. Ai mangalo lava i tatou nei uma pe asalamo ma le fatua tu. Wa alleluia. Alleluia, whaawhetai i lo tātou atua. Whaawhetai a Iesu, whaawhetai a Iesu o lo tātou whaau. E sau i lunga i le maloma malu. O e tali tonu i lona alofa. Aua ua fautua lo tato. Aula mo e salamo ma ua fatua tu. Alleluia. Alleluia, whaawhetai i lo tātou atua. Whaawhetai a Iesu, whaawhetai a Iesu o lo tātou whaula. Whawhetaitele Iesu lo mātua li'i o lo mātua whaula. Ma lo pule whawhetai le angalelei. Au lia manmanuia le nei aso fōu. Whapopo i aso o lo mātua ola. Whawhetai i le manawa o le ea. O le vaenga fōu o taimi fōu. Vaenga fōu uma o lo mātua ola. Vi ia lau fio e whawamau. Whawhetai i le mātou lau leo leonga au mātou tā oto e momoe ma maro lo i le aso ma le pō utanai. Lea ua mātou anga i fo i leitu tau o fiafi. Tau pongi pongi o le nei tūlangi o lo mātou fuai. Whawhetai i le taitainga mana a lau fio. Whawhetai le lau leo leonga ma lau puipuinga i leo mātou fafo ma lau mātou fale. Fe au manga aluenga i lava singa ma fuafuanga le tangata lava ia. E ia lava lau fio. O le tatalo tamai, tātou maoi le nei aso, au ina mai arua ngā pa i e tautua lua, le tautua ma le au unanga. Se teimi fo'i o le ātu ua le maafutanga, te alfa whai le nei po. Ia, au tu mau le tausi mai ma le aonga lei o lau fui tausi elo mātou wola. Ma ngalo i mātou uma i neo, uma lau se elo mātou sābalinga o la mātou. Maafutanga leo la nei. Mangalo matu labo tangata sisi male atu toa. Le tautua ma le au onanga whai pēr. Whaangangana, ia whapoto, ia le tautua o le tautala, o mawhawhaunga le lei. Ia ai sili labo no mātou uia ala sili na maulalo e ma nino e mamalo malama mta o pumawhaina mātou tano ina. Tātou malau fio le ne yaso, se yo o ina ai afe au le nei afiafi. Mau suvi inga au lava mātou tangata ilu so whai su o le mwala au. Mene.
Pese tatou ilot. Pese fia. Iwa sumarvalu e a mai tonu o le pese tusi Ioane mua. Ile o le Ioane le evangalia, the same author. But o le Ioane mua, Ioane lua, Ioane tō. Ioane apostolo. Ioane mua. Au lona mata upu mua. Au lona foi upu fitu. Pio ina lea e tusi atua i le tusi pese. Ia langona fo i o le tusi tala. I lea vaenga o le. I mana tō le ua te ailangi le tātou. Apolo foi ma fasangi. Io e tātou te. Ai ma. Sile silei fo le tangata ia. I lana sa malinga i le aso. Le aso. Te loo. I le teimi e. Le mana ia i o le mea o lo tala i tai au. Ta usu. Usu ro fai fe au. Tātou mana tua e a. I le i fai sa talotu whaftai le tai au. Leanga i o ia mea. E i o mea fule le pika ki la ngona i api o li atoa la ta. Ia pika ki ka oko e fo i moe. Io e. Le ai selo puna fai. Ia pe. Lau mai lo me ai alu lo mai fasaro atu. Tātou mana tua e. A o mea e masani le o. E tate la ngona u whale tonu ina ua tātou mana tua e mea ia. Ia. O te ta otu. Na fai ta otu ale o le nei lotu. Ua fai lunga me fule le ua unga tae tui nofo lunga tui tau fai. Ia, ore si teime. Ia, e tu atu le mea, e tu atu e mana tua e ale lotu. Tui timaru le mama dana. Ia na tue tau fai ale awe le mafu fau whaftai. Mena o te whai tui sa mo e tātou. Tātou tangata soifu o tangata ura. E ngalo me ia tātou. Iwe. E ngalo ia tātou le mea le whaftai i atu. E whai mele tala tusi. E ngalo le tangata. E ngalo le tina na whasusura na pepe. Ai le ngalo tātou i atu. Ke wanta ai upu nei. Ma ila tau na tusia tala nei. Ma le moni, ma le whamaoni, o le tusi pa ia i lo tātou ma whiangai. A whaila le whai mai le tusi e ngalo le tina. Ai le ngalo tātou i atu. Au whawhianga ngalo i a tātou i atu. Whai atu i whoi. Wa le te whai atu au ia e le whaina u watu se unga whiamio tonu. Pa a whia na ngalo. Ngalo whai atu ni tae au. Tua i ngalo nimo o ke ia ngea ua tuai e mea kue usi ai. O ke ia ka penga alu. Ko a mana tua le hallway. Le mele ngalo. Anyway. Pepese pe tatou. Pepese tatou ilo tatou wali. Ia. O i o e lo fofonga o lo umutu le nganga vivi. A ngalo la ia tatu. Ia ngalo ifo. Ia ngalo i le lau ia pipi ifo le lau whaiva pi o tau tinonga. Tama e pelu ia ngalo ifo. I lo ni matamtau pe a whai e ngalo o i Jerusalem. Tau tinonga.
tangata e pele ia I lātou le atu lau ele o le malu o siona o maunga o siona a fai e whapena pese tangata na e te tau fo I whapena tato au angalo whawhia ia te oeli I tuila e pa whawhtaisu ana na awesa whawhtai whawhia na ngalo ia e pe unai fe au nai le mwhainu sau o whati a te oe au le ngalo so o ia tia ia o le aso fia nei lus fulu ia matou masalo lus matasi I vaenga uma o le lalolangi ia o lea e whapea e whaawau atu nei le mapukala me martamata I o mawhanua ia pe a whapea e awanua nei e ale e fo ia e le fo ise me o iai leu te atu le fo I e whengai mane tari ngā malo I o I Samoa oi I New Zealand ia pe o lano vai atu le lunch me masili I o tai o li seu sion whantua ia ma tapena I le la tau porkala me na nei le tau te iai o vaenga uma ia e au iai le tatu titilo ona nei fto atu e mau le yesu teimi o te mata I le tripa le li o Donald Trump e no I la sasu lima I China yo tele fia sau tele fia whamatala tua ni mea na whamatala me sisia tia unless I read myself o mata iai tino ma mori mawina sa fai mai se tangata ia tia o le taua I o le mena o fai tau ina nei o mata I le malanga lea tasi le taitai o te lo se taitai e toa le loto taitai leo le presidente o malone e toa e na te lavatia le meo le whapea mai o taitai mātunu o le lalolangi ma le eiloa le presidente o malo Amerika ele se presidente lo fangia o le presidente I tangia ona o ana decision making e fai but o le upu le pe e tele ina o fia la ina o whanongolongo I le saunoanga ale taitai o le malo sina pe ma vai teimi ino te usea nangata le teimi o le iwa tau sanga taruai o le teimi muri na o to inga whainga malanga whapele ba o malo lua pe back in the 1953 with President Nixon ta ua e lau whanongolongo I le au mainga e president e saina I le ta ua o le mole meo o le toe whaale leia o vāwhiso o tai o malo I lua an mena lenga ta ua le toa o te malo o Donald Trump e alu ai lunga e le o alu o ia o se o le se senga le o taita inga tangata whai pisinisi ma taita inga I lato whai mo I lato mele o le porkiki politicians o mata tu le sau whai mai ia ale au whai pisinisi na malanga whaatasi maleli Donald Trump whaasasanga mai lesi pito fo I te le leo pengi lau fo tilo o le au business people saina au ila le whilo inga le na ulo ai le ili tai ala le me tau tupe tangata saina business tangata whai business saina le au pilionea ia Amerika I le whilo inga le ai foi on mele na luat ma lo Donald Trump ma abe tangata ni about 18, 19 of them
O le isi lea mea sa moa ua tatau ona tu'u ro le mea o le laulau leiloa nanu. Tau ona tu'u le mea ta'u o le whapea mai e leiloa e le taitai o le malo e le anga le nanu o le taitai o le malo. O i le whelua inga lea. Na o ilo ai. E le o le nanu i oe. E le o le nanu e whetai i ai baha o malo. O le tangata toa le loto e whelua i malisi malo ma. O le me tau na. Tusa pe o le vale le alua lau nanu. Ai ale i oe ai lisi tangata palang. Mai mau taimi. Ai pe panu lau nanu. Ai a i oe ai isi atu te telo lau. Fa meta te uli. Au mata ni feo inga le. Tau ala i o platforms lo tatu te tilo i o le AI. O le translator o conversation atoa ia ma felo inga ia. O le AI translator na lako na fa liliwinas na fo i o te tai o malo seina tua i la fia ma se meta unanu. Fa fela na mai tangata i o le tatu at nuu matau ma lau mai le fionga le li pale mia. Lau mai ia tatu e leanga tatu nanu. Ioi. O mata e o foi la tamalo Donald Trump. Na pole le vanga e kilo ai o Donald Trump ma fa longo. Ioi. Ma tilo anga i le fo i la utu. He just read his lips without understanding la nere e memu meli saina le. Vangana, o la translate mail AI at the same time. Taua na i o nai mea i samu. O le vafi, o paua malo, losi o le lalangi temi ai. Saina ma Amerika. E ui na la malama saina le tero temi e tau nga oi information le malo ni mo meo codes. Codes. Pe o ina le tam faile le na whapurutana. Na whatoa maua tua i nei fo i le meia. Po le pule nuu i mai le siva i aileo mātou i nā tau Acadia i Pasadena. Whatoa maua tua i nei le sita mai tai o le meia. O le meia le pito nuu o mātou o tau Acadia. O le ta mai tai i saina na whanau maula i nei pe tai ua maua ma ua tau tino. O ia o le sipai o le malo saina. I California nei, i Amerika. Ioe. Ia, pei o vaenga ia o le manatu o tu o le trip. O le toe fuatai, toe tapue, toe whaale leia mo meo o le nofo le lei, malva le lei, ai mission. O le vaai whapisi nisi, it's all about money. Ia tilo mai. O i whalan maftanga, le whaatai loa le leia. I upu matalata e whaalango le malo seina i le economy a Amerika. Full stop. Yeah. So mo meo whaafitaua inga. Me lau te whai atua. E sena matau tia kamalo, le plestenia na tunu ne te mine. Business wise. Tala nolo I me tau pisinisi. O le mela ua tupu pe ua nini ua mix e tamalo. Politics into business. Ioi. O tangata ia na o martamalo. E na le pau le tangata le no vai atu o le politician. O le Secretary of the State. Secretary of State chilengo vai walu male sui but the rest o le dedication nga o tangata fa business o billionaire tangata mau mea o le malo Amerika alu ta malo ma ai tai na I umatu yo o le ba inga la mata matanga ia mala utau pu e atu ma yo o le mana ia la o le ai se ka ka fu le translating and of I translate sa o tau tala mai translate mai ai le
ele AI. Fia i ona o tātou manino, ma malama. Ia, si o fo inanga ia i le Temple of Heaven, o le maota o le malo tapo i le malo sina. Na pio since 1420, afe fa se la rusfu le matua o le building le ta o le Temple of Heaven. Ioe, na sia foi le au malanga na o ni Amerika. Ma tātou tilo iai. Tā ua foi tu la lolangi le vai. E respect ia a taula le 14 e fau le fale lea. E le isau le va afu le tau le Mayflower i Amerika. Yes, sao. E fau le fale lea o le Temple of Heaven. O le ngona le Temple of Heaven i pe sao ia. O le Temple of Heaven na fau i le tasi whālua o. 1420, whaia elau maths, fia kausanga, fia singkuri. A o le malo Amerika. Whato a tau nuu mai le waa o le Mayflower i nei i le 1620. Ioi. 1620. Tasi ono lua o. A le fale lena fausia i le tasi wha. Ioi. So le e a foi. A tiro la e matua atu le Temple of Heaven o le fale leo le malo sena. Le malo Amerika. Luas fia. Tia luas e lau tau sanga the difference. Tango sila e pia mai vai mi ut fetu e. Sa oli i Malialata. Sa ele tau te whaalongono umai le usta i what is 606 me nanga number. So ka ua ka ku lo me pe ole unga lo tala i le filo inga le malo tai o le malo Amerika man au fai pisinisi na malanga i saina. Nei loa i le lalulang. Le ai e malo losia pepa le malo nei. E malo losia. Le la ua te tala i male u tabai tu nei fia lua se lau. Lata i lua se lau le fai tuto au mo meo valele poems al malo Amerika. Lea ua tu inatu i le maftanga le. Mai malo se ne fatau. Tatu bai tatu te talanga o fai tuto ai mo. A tatu tara nolo na o se tasi de pe lua ni valele sa mui tau vai. Au valele ia ua te tala le fai tuto ai fai o no mai se ne 200 poems valele. Commercial flights. Makaukia. So ole nei tala amatana e amatatoi ia le tatu por kalam le neas. O lea e a foi. Na whau tala atu lau tau tua ia te o i le neas so i le meo le. No tau whau tala tu ua misa le la kapisa mo. Ma le asosio tamatuai o le mansamo. Au whafonga ia le. E fionga le li pare mia ana po mali la ulia le mali e toa.
o le sui palemia manisi o le kapeneta ta ilo pe fa'afeno ta fa'amatalaina o le ata leu au mai i le i momeo me singa ia na umatamata ia nei o le ata manino le sa mo le tatu te vai ai lea ua au mai i lea matua i au mai moni ai i le ata o Samoa o lo iai talu ona tula'i mai le hero PP latou te taʻitaʻi le atunuu o le ata lea o leu tatou va'ai ai o le fefinau a'i o le finau mai finau atu e manaia le amataga e le afioga i le li'i palemia na amata e le li'i minista o ta'aloga ma aganu'u ia e talanoaga i le tatalo na afioga ia seuamuli tomafasi ia o le afioga le afioga le li'i faipule mai ioe i gaga e mauga lua tolu gaga i fa mauga lua manaia amata le lotu tu'ulo le avanoi le afioga anaia le saunoaga fa'ala'ei'au o le afioga i le li'i palemia taumafai e fa'atupu ma le filemu i loto o vaega i elua o le vaega tamatu ai o le manu Samoa ia ma le vaega o lo'o nofo ai le presidente fou o le vaega ua o le lakapi Samoa ia fa'atasi ai ma presidente ma fa'aululuga o iuni lakapi e fia i totonu o le atunuu ioe ia lenā gaga e mauga lua fa'afetai le fesoasoani mai so le tāua o le ata Sam e aogā mea ia e aga e fa'amatala mai ia i tatou le reality i totonu o lo tatou atu ma le alau tatou loa e moni ia le afioga e lē o faigofia tiu te mafaiva o lo'o feagai ma lo tatou malo o lea e o mai lesi vaega mafai mai ua vevesi aiga nu'u ma le atunuu na tusi lo le lima le ia se taimi e fa'apea mai ai pe admit le tagata ia se li atu le epa e tusi ai o i le la'auli le malito ma le malo o le fast ua vevesi e fa'apea le atunuu le ai se taimi e own up ai tu le epa fa'apea mea ana ua ou filemu ma ou nofo filemu le se taimi fa'apena ai io o me ia le taimi nei io me taimi nei so o tulaga ia o lea o lo'o tula'i mai le atunuu taimi nei malia ia tia ona o i latou uma ai i le lakapi Samoa sai lalo le fa'amalu i tausaga e 20 mon tupu tele fo'i tausaga na saufa'i tu le epa FM taʻitaʻifono ioe e fai ma taʻitaʻifono i totonu o le lakapi Samoa for so many years te loa te latu taimi o tu le epa FM taʻitaʻifono i nai lo le taimi na fai ma palemia o le atunuu o le ala ua me ese ia i tu le epa le ua mai president fou na malaʻu Sami Leota ioe pe o lea usa fai mai ia le suga ia papali'i taontai ma le lagi o le loia a le inapi a le lakapi Samoa ia saufai mai ia le li'i o ai fo'i le a'anā Ronnie Posini o le member i totonu o le board member saufai mai ia le li'i o falamavaega titi mai tafua o le board member Tupe o i lena talosaga ia i le afioga le li'i palemia le amataga malili tou te fa'ase'e tuaga leaga o lē faitau mai pei e fua uma mea o le talanoaga e tusi ai i le atunuu
pe tanga lo stusi ale atu o le atu nu e fua ma iai me o le conversation en fai le so na uma lole vaenga fala I au ole ale li pare mia amata mia lo ia le li o samiliota po namla ulu samiliota e mana ia le vaenga o le manatu o pitia namla ulu samiliota o le mea tautu la fono o le mea le tutonu o le tulafono I le taimi lenei o le presidente ma le board pe o latou well whanongo iai le whainga o le tulafono pe o latou na pulea le lakapi Samoa o I le presidente ma lana laulau o mea uma ioe ma le board e iai le CEO o ina e aluato le pulenga o le lakapi Samoa so o mela ia len fapele I ona mlau a fai o le manatu le abi ese tanga matuni por kiki tono le sui la tulafono sui tusto e rewrite le tulafono aua ni to sa fai sesi se meta o se MP po se member of parliament I to tonu o le board ale lakapi Samoa so e manai si mena ia tia but e ia si vaenga o le saunonga pe to tama fai na ule ai o fai pule ia ma me ta por ki fato atu pona nafi alo matu tua I le lakapi Samoa whatever so it can be right pe se lau atu sa o tua le lakapi Samoa ai avelo o ma le fai pule wala na tau sanga se lau na tua ma li lielo fa se tuanga mo le lenga o le so le fuaina la le umi o tua a o le fai te tanga o le me vai wa tu sa pe se lau tau sanga o tua e te ulu lo tonu o ta longa fa porkiki that's the main concern o tangata o le atu ioe pe fia tau sanga po le ale experience pe na coach pe na player ai te sau fa I lo te tonu o le fale la poto na e lufi ai ma li poia I upo le atunu ma lufi ai I er tamau ainga o Samoa concentrate lo la I le lau calling for le ai tuu le lakapi Samoa o le whainga siri na on whainga o fia le pe tam whai le whiunga li pare mia ma le malo e mori atu moa ua la ia lau judgment ma lau tau whamsino atu I le whaingofie ia namu lau uru sami I le whaingofie ia le ana posini I le whaingofie ia whanau mawainga titi mai ono la tutu ua le mea o masani ai o le ane o masani ai wa lewa o na la tutu tua I le lakapi ale atu Ela ia le mafaufaunga o le faipule nei ai ana nafi a o lewa ona matu wati nei mai a o le fe au o le tau mori a fai e iai se tō whawhetuna ma toi te pāne I le sai ale atunu e sai le atunu e fua I le tūlanga o le tatu au lakapi ua iai le temi nei toi fua mala mea I le tūlanga o le au ua iai tūlanga fia 28 tūlanga lua se fulu ua tūlanga fatasi tātou ma tunu e iai Spain o au nā tātou te taalo o St. George o le o ai si tangata o ai si atunu ia o au Rusia o au atunu komunisi o tawai atu lea ua foi ua ta alo fatasi matatu e le o se tūlanga matangofi I le wa aila le aia asiri o matafeo ia ma le latou foi pito la au o I latou le na o whaatonu maia ia le asosio tamatuai o le Manu Samoa o le whaingata ia latou o lo tutu ma le asosi tangata na le asosi ai foi tangata sa ta alo le Manu Samoa le I le pito la ia lakapi Samoa I temi nei
Pau tangata le sai I te mini le pito le I na o whare o mawainga. O le anai le ai. Samiliota le ai. Na whare o mawainga ala tangata le sa whai. Sa ta alo ma coach. Alo winga o le tala noa le pe I o te e watu I fui se sao le tātou o kalame. Tātou te whaai I le lau te lenga ma le manuia. Ioe. O se mea manuia ai le atunu. Ma nei ele mafufonga o le li o namula ulu samilota. A fai o le whainga lea. Toe li lau li liu e tusinga o tu la fono. Ave ese to tono tu la fono. Le mele e iai e pu lea e le prestene malana lau a fono le la kapisamo. A fai o le mea na la iai. Lea la fai mai. O la toe lau li liu tu la fono. Ave ese tu o e to tono manea. Ave ai. O lulo e te a ngai lo e to tono o le pale mene o Samoa. Pe fai mai o e te wha moi moi ina le lakapi, fia tau sa e iai le lakapi a Samoa, pe sa e coach, pe sa e player, o le alavan mena iai. E te ulu fale lo te tono o le kapeneta, o le pale mene o Samoa. O you done, o uma. O le laulili wina la tu la fono, lena ta ue sa miliota. If that is the case, we have to go through this. Change le tu la fono. So mo waia. Manea si po a me vevesi po le a fela flofo inga. Le ana tatu fa no oi. Ioe. Ia, o me fa pena. Se le ingi fongo kanga mo me o manatu fa fono. E pisala. Ai ina ua tu ua la umana fai upu muli la fionga lili pari mia mana kapeneta ma ua manatu o la fo ilato. Natu ua. Oro. Au inanu toe mata tu iai. Pi o le ua matan tatarie matoe ba ai matoe taro si o te rola se temine o le ala result o le tanoanga ina ua tu ua le kapeneta le pali mia mana kapeneta ia le tanoanga lea ia to ele o tama o le asocio tama tuai o le mansamu male la kapisamo na o la tu le ua tu ua na o la tu se I so le pule I le mele ai pe o le winga o le talafuli le ua fetotoa I le awali. Ma ua I loina, o le tāua I o nei mea o le mana maanga. Na toe tali mai lale li I pāli mea. Na tali nā ngā isa o a iai, I le ua tau perese tene ina. O ai, na mulau ulu sa miliota. Ai ke loi mea mahali e mea. Tasi le mea le se tala le utatu wa ine iai. Ua le ainga. Ua femisa a inga o wo mai masani. I mea o iai teminei. O namulau ulu lea samiliota. Ma namulau ulu lea matafeo lea latu. George latu o le loia. They are cousins. E tausonga ia ia. E tausonga le tausonga tina. Te mara malama le iai. Because I relate to these people yet through marriage. O lo usomatua po sata o lo uncle ta o usomatua. Sa nofo le tausonga mauso o tina o le lilo o church. Latu. Le lo matua no ia netina. Netina le sere ofisa wa onga. A o le tina o le li o foi. Nam lau ulu sa miliota. Aida nau mati po tau whao. O le isi uso le lo matua o lo matua ia. O le lo matua ingo ia luau. Sa nofo fo mai ingo ia viali. Le iwai moso. E la iai le whanau. E hei pipi umala le whanau o lo tuna luau. Le ia viali. Le ile li sofa ia hou viali. Avalisa viali. Ai tasi ala tangata e fast. Na o le li profesa satu paitea. Profesa satu paitea viali. O tupuanga I tangata ia.
tau songa mavanga ai va ai la ia i mo meu tonga upu in faina lila io wale mafai ona tangi ai le meo ia pe wala fo tu elisi fa me la sa ngila ni kai mengi ya la kapi le foi sa la kapi kan kai ngala kapi kan kai ona ole o le tau sa i linga o le mea se i tau au mai la kapi le tatu po fea lava le mea e le pētina tunu mafono o ne tina o le ena o le nu te i tau au mai le pe e tasi le vanga e ave mai ai ia le tatu le vainga le tatu atu i le tau mawhai toe au mai le la kapi le tatu atu pe ua u masoia i luma atua e whape ia oa e me mau ngā mea o la kapi me i leo koe pusa ia songi i leo te tutusa i oa soia sa la kapi e lea ka ua lo matua mto ina tu i vale leo tu i vale le se tu pe mawai wa sone o le sita ngata o lana lea ngā ruenga o lana lea sao i lona ainga o la kapi e le ngata lai ainga individuals players ma o la tu ainga au le ave fua a sa moa i le lalo langi atu ia pe o le meana o le ua toe la langa ai manatu o le atu pa au mai whape ia na langa manatu ia e le ngata o leo o mawarulunga leo o upu fe lafua ia ua whape foi ia lesi sui whape foi ia mena e mau me tupu to te o malau i pare mia ia whape mai lesi e tele na oina e la kapi ia na fa na la kapi se mai whape mai foi le na la kapi ia mena o ese mai ina o vai le anga le managing so ila wala fai tau a to na le asa ile apo e sao ile asa si ola tu sao hem si ola tu sao e tau fa se uma io o si o le fa mavanga uso ai fa no mai ele i ngalo ia cha ule mafatianga i si o le ia cha fa le mavanga langa na ui mai nei fa le mavanga fa fo mele la u tala no ne na ui mai nei o se o na toe mau ai le ava no le au samo ile Olympics ile World Cup ese le World Cup i pe uma World Cup le na mat nei yo o se o le na toe mau na toe saua o le ave le manu samo ave ta longa tolu na fai i St. Georgia aluatu e tonu Britania le talu tolu atalunga na toe su e le vanua mau e lo na mala vanua ina ua oti na o tatu au le coach sa iai momo ai na oki roka ko au a koe momongo koe i whanu mawanga o whanu mawanga na halu avele au i Britania na ina toe mau e na le lo na vanua na tasi ai fo i atu Samoa ai sake loe e tu lepa whanu mawanga na te whafua mai na tātala noa e wala au mai i a tau na e whaari mai se le fia i le mea ua whaia e tu lepa i se uosia iwe e fo i atu i Samoa ua maua le a wanoa o le au ai whaia e tu lepa whaia e tu lepa iwe ese le I don't know sorry alena luatu ia le uso malona mentality since o le ona faila no mo le awala tu so I'm the one who will take the team mo le World Cup e foi tu Samoa o le ortulanga na nei o ha excuses e tu le epa na faia le mela langa ia na foi le se o abel famasino fa mavanga tu lo o le uso yo o lo fatele ia tu tala le mela asia
le whainga to inga le mea. Le. Na foi mai le au mai afe mai mata whawhao i aso lua peto. Ma foi elu sana. Ai pe vai le aso lua peto. Ai to saulu vala au me uso. E me lo tu. Ole me ua kipi lau konkarake. Kaku ea. Ua kata ule. Ai saule ngo oi. Tu lepa. Sailele. E le whaingofia ia mea. E matua le whaingofia. Ua tele mea e whaia to ina lea. O lana whai unga whaito tasi, o lana whai unga whai malana pule tutu. Le toenga ngana i le upulea. Yes, you are. You are a pure dictator. O oe o le tangata pule tutu. Le ngata na e pule tutu ia le atunu o Samoa i lana palemene. E te pule tutu le lakapia le atunu. Anga whaalia mai e ufolinga o whaai unga. Nena, ai whawhonga mai oile wo, oile uso. E le fesilingia fo ilo usau i le lakapia le atunu. But I really don't want to talk about it. Nai no umala ori ia. So utala no fo la u I nei. I have the right to, to voice my opinion. Ele mfaina oile uso whanuma mai. Umanatu ele nā malelaina. Ele lilo ila lola utautua mo le atunu. E ngata as a player. And you yourself as a coach. Ele lilo ila lo. O le fautuanga whaali wo whaali usu. Tilo I se mea ua umana e whaia molo watu. O lewa ala langa atu le atunu. Mana unia se suinga. Nau ngona lea. Ta oto. Ua manino I urungalu lau tautua I le atu. Ai malilia o tu finangalo. Whase tuangalo. Mai luo whatu sao. Pele fiela uo I atia. Pele fiela uso I atia. Ai ute vaile lau te lenga male aua le tatou atu. Ua pa u mauralo. Luisa, Amosili, long time no see, alofatu. Fono tanga ngafa. Olina. Joe, ilo ula te tonu. Whai ele mea ua manatu o ia ili tatu malo. Ile whape o te whai atu o te au ile malo. Ape a whai whai atu. O lau tua lalo. Ele se tua lalo se tangata. Leai o tua lalo le tangata vai. I have a dislocating shoulder. I have a dislocated shoulder. E a whai la. E a whai e papa. So a whai la so leo ile mea. E ao na whai atu sa ta ita contribution.
aisia pa maulalo le aulakapia le tatou atunuu e o foi lau sasunga le ua sweep le ua fainei president faafetai pe faapea ua malolo le taofi tuu le aulakapia le tatou atunuu seʻi o ane laʻi latou ia o le ase me sili latou e aogā foi le o tagata nei e o e fai ai ma le faatite mea aisia e galulue atu lava ai ai le manoa le nonoa itua o la le manoa i oukou magakua le ua oukou le ua kuʻi le lou te atua le ua ia outou ai lelei fai faamaoni kai le ase sega ma le fioga lilipalemia ma le kapeneta ma le malo e lē itiiti e latou galuega le taimi nei aisia ua latou iloa lelei o le amoga ma le faafafa le ua fafa e latou le taimi nei e sasi loa o le same kenua o le kenua e tasi pe afa pea e lē faigofia foi le avega lai le fioga lilipalemia ma lana foi kapeneta ma lana faiga malo aisia leaga foi o le atunuu nei ua faapenei atu faapenei uma atu le atunuu e afua isia e afua i mea ua tutupu e faapena foi la le lakapi o le lou le laanofo ma outou po ai lava le laau mai e afua e lē se lou te faigofie o le latou outou te galulue outou taʻitaʻia le lakapia Samoa knowing very well e lē faigofie le tou galuega le laafai te oe auarangi i oso i kokongu me le kagakaga o oso faapea well I'm the former man Samoa I should be here I should be there no a e loa loa ki le mfaise paʻupaʻu tusa pena taalo le man Samoa oso ese ese le taalo le man Samoa ese le former player ese le latu e faatumutumulima le tago i mea o le lou tu le ua avatu e le atunuu e lē toe mafaina toe aloa i se mea tagata i totonu o le polikiki aisia o le ata le tuumai i tagata ia ua tulua sefulu ai le lakapia Samoa so le se alofaga ua lē se alofaga pauana mea o sui po oā ma upu tau te talanoa i ai outou i ai le lakapia Samoa le taimi nei mai mau taimi e toe talanoa ai aisia lea taatia atu le ale mele taatia atu tulua sefulu le ai se tulaga o le au o le atunuu le se tulaga so o le mea le taatia i au tafa outou po lea le tuuiga faamatalaga tu te taumafai e alo i ai upu matala e ata tatetele le tulua sefulu lea a outou la ia la anonofo nei le laau atu nei oe lea pea faapea le atulaʻi mai alii ia matafeo lea church latu ma outou ia tamatua ai ia outou iloa afai la o le avatu le avega ia outou la afai ia outou iloa auarangi o kou faakumukumulima i mea lea auangi o kou faakalalea i le mea lea aisia leaga o le ua outou pisa i luga a le maimo atu le atunuu ma le si mea e o'o ai kamaiki aʻoga a ko mumumu kamaiki aʻoga e o'o ai lunch mani a tamaiti na kogi kokogu e kausuʻu ai se tupe fai ai lauau ko katikogu laʻu kusamo i ai i le mea lea ioe o ai la tulaʻi mai e fai le mea lea so lē se fai faalelei kakou mea ioe e le ona kagaga le o ia faapegei mai ai o kou goa i luga o le media mea uma faapega ae oki le faakigoiga o le motivation foi le gofo ma le lipalemia this is the same motivation with the prime minister and his cabinet o lea e faapenei atu lioga feʻai e suʻe se tino e aina e faapegei aku maka o le auloko vale ma le auloko leaga ea e te lo le tala mo ia e malia le tala foʻi lele
tangata tāla'i lena tuli I Afrika. Le va ai atua e oso mai le liona ki a e puspa ia e lo. Lua ai. Whalo mea le elia tutua liona fe ai. Manatu ro tata le se I o tu asif. Tu ro e whaita talo le tu ai. Wha mole mole. Ia e tuli ese le manu fe ai o lo. Te ia whalongo tu. O le se mea o le pa o le manu fe ai le tu le mea tu. Ai te I le tilo uma a mene le mua e le lotu. Tilo tu tua le missionare. Lai whape nei to o lima mai whape nei le liona. Mo I lai fui whai le lotu le liona. Whai mai le tatalo le liona. Whaftai le atua I mea ai whaartino le nei aso wai fua I mai. Ioi. E whai whi au tāla I le umalona le lotu le liona ailo. Pena umale mea le tatu te whawa o e te minei. O le taimi atu tino nofo ai o tau I tau te iloa. O le nā tūro o tangata soifu. E mo ia o umana soare pule. Ai fo ia ma le loto ia. E le mali e mei. E ioi ia ina ua umana reconciliate. Ai fo ia. E oa ma le manino. Ua whau e tangata ia le mea malatu. We humans. Yes, we are. E le mawhai. O le tonu for lau e le tangata. E umi atua, ma mou e se atu mane mawhau, ma ngalo atuai. Winga nā o tuifuanga o tangata e malama le nature o whatangata soifua. Tusa pepe me ufai le reconciliation, yes. So be it. Lelei, maneia. But the reality, tau te foia, e tangi a le loto. Aisha, whaftai o le ukiwin. E o la tangata ia o le ukiwin, e o e la auto e whaile mea. A ia auto iloa, e o a tangata i whamai, o le upu to te whalongo iai, ia se I whaige. Se I whaige ala, se I wangi la whai peko ke mawhaia se mea. Upu na le tele tau tala iai tu le pa. Whai mai e ale manatu tu le epa, I le tula I mai o le ura, lua oru o tasi whamai, o ane. O ane whai le malo, o le mātou lango e lima se lau montu, pasene le lango. O a Samoa, o sa. No whatu fo ele manama tu le epa le nature ke kangoso. E ui ana whai mai o uma na whai le whale lenga, o uma na whai upu matala. But since we are humans, we human beings, we cannot get away from that reality. Mera na tawai. Le foi la uma le ar tu le sipalota rutu le mer maro terminei. O a reconciliation se fai. Na. Le process na mo mia tangata soifu o fai o le mera, fa le lenga. But the reality, e umar fale lenga, ai maua le loto, se I longa, ea, wa e taria le leile fe au fa Yesu lo tangata. Na e italo, na e lolo la ilea, e te whamangalo, ai te leto itai. Le mena le ita, te leto e manatua lo mele, ona ua e te manatua la, awa e leto ita. Mena te o whamangalo. Ona o ngā lolo me tau le reconcile, o le reconciliation. Ewa. Ai tusa pe reconciliation ai tinga le loto e ita le loto, just a waste of time. Fai ngā mea fela ua ave ili fono le analila tātou taritaria lau aru le lipa le mia ma le tala la matou o la matou solomuri tu atu o tau e fai lau tau tanoanga o ane soa le pule o le amatou fatali mai o le a le tali la fatali mai io rena tu te fiu ala fa matala me i la kapisa mo o le fe au mai le si fofonga o le tai au fou ma le lupe falele o tau ia la atu o ese pe a fa pe o tau talia le me o le tu o ese a tu o le ngarunga isenata o ma le loto mama
o ma le loto maulala. Tau te manatua le me utupu. Ai tau te le to itai. And that's the real forgiveness. Tau te manatua. Ai tau te le to itai. I le to e mamau le loto maleita. Aisia, ua ata le mala malama o le mafaufau. A o tau la ia la take over le ngaruanga. Ia o tau ilo. O lo o tangata ia. O le atunu o le whapene ia tu mata ia te utou. Ia si whai. Te ioane whai pea. And that's the challenge. That's the motivation. That's the challenge to motivate all of you. Whoever will be sitting in that seat. O tau na. E ire me motivate ai o tau. O lea. Ai whaalongo kula la kau whaangaku pele yungi. Papesole. Kau sui ngei anga vivisi ngei. Maku whafsa ngai man pale mia marka pengek. A le lau kango inga oi le kupele. O ngai mea ngai e le longo ngai ka i le kalinga. A tatu wa i le whainga malu. I le ma i le fionga le li pale mia malana ka peneta ma le whainga malu. Tutusa le leia i le ata leo tatu tano la kapi. Ma le ata leia i le malo sa. Exactly the same thing. E tutusa le leile ata. Esia. No tofi na wina le malusi anga ile le general election. Na woto man malo. When you've done the very first 5 years, na to ilo na malo na facial reconciliation. Lo te manatua. Lo te manatua sa fai le loto reconciliation, sa fai ile a foi le ngol fale. Le fale le kalesia katoliko le muri vai. Una sa fai le reconciliation service. Te lo le fa no mai ni si auto manatua tala lo fai to. Na le tala tu le pa fa per tala tu le pa. Fia me o mai. Me eu le malo le malo le nale. Le matu lango. Mai lima sela e pasenen ta umeloina. Lima sela, yes. 500% le matu lango. Ayo. Le alimenta tu vai. O le alimenta tu vai. E o mai le taimi martaia o le nei. E o mai le taimi le nei e le o fa pena. Se le tautinonga. Pepelo le tautinonga. Io. Fela mela ka ko mai mai tala fa ole fa pena. E le ole ata le tatu tilo nei. Missa la capi, la socio la capi, male la capi sa mo. Ale. Mai mo e ile tu. Ele ngata o matou le mata tu pena failangi. O lai fa nga I male fionga le pale bia. Malana fenga malo. O to sila tatu samui. O to sila ile mata nga o le ata le ta te vai. E te le amen o te tilo e ina lela. O va ai ili saufa ina. Tele tangata o tele iloa. I foi tangata saufa fai atu I ma church la tu lo le suafa. Ioe. Tu lo le suafa matafeo. Nam la ulu. Pelo fetu. O nam la ulu matafeo church la tu. Ma nam la ulu samiliota. E tau songa. Toto tino maano. Ai se tatu vaila le melen tupu menelela. Sila le melen tupu menelela. Ua. E a fua isia. E a fua I mea ia. Ua leva na fai atu le malo. Se tu ia le laka pio e tangata ia na fai. E pa ua e tate whanua noa I upu lafo. Ioi. Tate whanua noa I upu lafo. Ua le mawhai le tangata na control.
O le se me ta'u o se whaatonu folau. Mea nei loa tangata poto i loa tangata toa. Lena toi oso whaalawai le whiunga le li pare mia. Na alu saoa i ai. Nau mulau uru sami. Nau mulau uru sami se o lau ko wha. Le nā e toa i ai. O lau sunga o Prestine. Lava to wha. Ono sa. A wharonga mai. O nau mulau uru le. Ele o sisi. Ono na uso. Ai vai wo fe la fo i lungo no whang whaitele. Mata atu le whaitau wafe mawhi o tangata. I tonu le alena oso tu le pamwhai mai. Wa ve vesi le atunu. Wa le aise no fo le lei o uso tu whawhine o ainga o tama o matua ma whanau. Ona o ai. Ona o le la aulia le mari e toa ma le fast. O i tana le ato ina no le whai. E au noa ma le loa tu le pa. Whaato a tupu a leo ni mea whapea. Iasa i lona taini. Ina ua whaia ina i le palota. Tuila epa ma le heita pipito tasi e fiu e tusi lima bailana upulen fai neia na nafil pokalame ma Australia. O le ma ati o lona ta ua o le upu. Ale upu. O le pule tutu. Ah. Yeah. Se o ka ko kala mo amani e se to fo ka ko ka pin ko na kala mo se ko fo le ko na ka mania o sai ben ai la ko ka na e se ka na e pa e ma ya le se ma ni pa ni ma se pa o le ko ni se ma ina ina ki sta sa o ke le o se ko fo le ka ko ka pin o se ko fo le wa no ni sa e ai mai o ma ni o se ko ka pin ka pa ni ko orang itu pemakaran, saya ini macam orang maksud, orang pasung ambil pan, orang bagus ke semak, ayah orang ni, dia macam orang yang belum, nah kia ini macam orang yang ni macam orang ni, memang orang pasung ambil pan, soal apa ni nak ia mengia, orang sini tu apa boleh untuk sampai dalam kanan, orang ni tu cuma, saya boleh pergi, faham boleh. Ele o folinho aí, olha só, uma coisa, para uma babaia, porque com mano, ele olha uma coisa, uma coisa, com calma, ele só. O langona mai ka mo.
o suma a paina le ko na finga ure ko ki finga o I ko mo ade mo mo ko au yo ko me pai ko pa sa mo pa so ko a so mo pa ka mari na me le ka mo ki ko se la mo ma e ko na ko ka o I pa mo mo pa se o ka kala mo amani e se po ka ko la kapi ko na kala mo se po le ko la kapi madia Ia. O le nā. Na utu whafonga mai iai sa moa I le tailo iai a oe masau whamasinonga. O tele o loia oe po le asau whanongolongo ia masau fo I baba ai iai sa moa. Pat moa ua ia. E o ngā me tutupu. Au lea ngā lau me tutupu, ia maua maisona taunu unga lelei. Ai leanga le pisa whapia. Ai leise me lelei maua mai ai. O tangata I tatu whalongo tu nei, o tangata I longa. O le loia lesi. O le whaipule lesi. O whaipule le tōlua. O le loia le tōtasi. Lo sao whai mai I pali tiaun taima le langi talani o namnau. O tangata I longa o le tatu atu no. Tangata mautofi. Tangata o ina lelei. Lan mero tatu wawai atu nei. O le ata le nao le tatu te vai nei I lo tatu atu. Sitama I Samoa whapea winti. Ioi. A o le mea le Samoa te taun tatu atu tilo iai. Ia tula I mai ia le tatu lakapi. Ioi, mo se whainga le lei I le lumanai. O lo tatonunga, le tatu lakapi Samoa. Whaia le mea ua manatu iai le tatu malo. Whaafetai. E te loa. You as a player, you feel difference. You feel great knowing that your government of Samoa is behind you. O e tangata talo. O te langona ina le mele because no o I tūranga lea. Tau te olo tūranga fwere tatu e loe le langolango ina tatu ele malo. E masi ia maru tatu loa. Mama sangia tatu o. Aole awe iai tua le whainga malo ma le atu no ato. E te langona ina I lo tino. So me foi la lea. Le lakapia le tatu atu no. You should be happy. Happy. Le loa le me ngata I le fia isia. Knowing o le tua le malo o tau. O le e malosi le malo e lango I a te auto. E o whani me ko ke whinga e me malo e whanong longo I ko whinga. E so kese sila lau ko iai. Ko ke whinga
Ale e whanonga aku tai o le tunu i au tufina. A ko fi ngau fo i le malo whakatkari mai se wisau se leiko ke wakua e wakua le ese le ala le kala ka kura whai. Ioi. Tu tato e whaingi mea fo. Sa moa o mai whaatasi. Whai se mea fo. Pe ole uche na, ole aunga na ole uche. Ole sisi ngā fu alo lo mane. Yo mai whaatasi sa moa e whai se amatanga fo. Nala mele whai amakam fo mele. Wha se tuangalu o tau. Whai pule. Mai esa whai pule. Yo, wha se tuangalu. Si ka ku kilo. Po le alan men whai inga whai e lisi man. Tāpua inga. Yo, alfe po. E manui ai whai wa. O i latu. Po la sosio tamatu ai. Po ai lava latu lai mai. Nena. A pa ua e whai fo i e tama sosio tamatu ai. Awanga nga o i ai whapia. Meo makong ka alon man Samoa. Se isini nga. Yo, e ko ke leo whaingi mea whapea mea o kou ka alo kou whoma mansama le ai. Tau te o ma le mauki ngora ua watu whatutuanga le atunu i a te utou. E wana koe alu sesim kausua songa langu. Ki a i eser ngā pūro sulu ma le ui i mele whai i le le. Mea nga. E o leo ma kau ave ko pūro whapea mea ma kong ka alo mansama ma lea. Se ngā mea le kū. Ioi. Fingau i a limoni ma. Fingau limoni ma. Ma lau whasala lau. E whase e sila whionga le li pāre mia. Ma le no foa o le minsta. O leo. Finau a tele le na o lo finau o le fesili. O a mele tu te finau ai. Ina ia whase ese ia le whionga le li pāle mia. Ma le no foa o le minsta o leo. La men ko leo e amingi ke mi a o kura i mai ia tula e pa. Pule le malo, pule le capeneta, pule leo, to e pule le pisasi, le fa ave singa ia pisasi malalo le capeneta, malalo tu lepa. Yo, I lalo portfolios atoina tu lepa. O matanga luanga te tele le malo, olea. Police Department, ma le Public Service Commission. Ala men ko leo ange fisikalam fa ya kulepa, se kama fa mi ese male. Yo. Ko ke popoko e ko ke e feme alenga ko ro le yas e o fa ko le pa le fa nga mi ko le pa ele ka sa fai. How dare you can do that? How dare you can say that? Fa fe nga e fai mai ele ka sa fai I lauden man ko mo fa e le fo sorry. You are contradicting yourself. Wale manging o le vaai atu samo. La o e se komi po o sia. Ako mai ngi ko fa o mai a min ko fa maunga. La le mafu anga wale no tu. O a morianga. Le fiona le ni pa bien ki fa mi. E ui nga fa mai o le sa. Ele ai se fa mauni, ele ai se kei se le fiona le ni pa le mia. Ua wha maonia san sotu rafu. Ele ai la se mea kau whape I ua country tiktai ia le nofo le liparmia. Yang ali wha maonia san sotu rafu no pe o lua tulepa ma limoni. Ua wha maonia lua sotu rafu. E ui na le aini lua whasalanga, I don't know why. But o sotu rafu no wha maonia, o sotu rafu no wha maonia. O wha maonia, o wha maonia.
Ala ko mai ngela fa me ko kam fa ave ese ia le fiona le par mia male. O sia mai nga ko fa mo ko manga o e ave ese ia le fiona le par mia. Male no fo o le minsta o. Sia mai nga ko fa mo. O mai fa me so plafond. E ia se so plafond. O morianga. O morianga sai ai. Ai le fa mo ia mo ada uma. Le o uma ke isi. E se morianga o kaki ai. Fa solo vi uma morianga. Ala lisi mele ko ke mai I ko ke fa. Yo. Nan mele ko ke mai ko ke fa fi poko ni. Ele no li mo. Manga ori fa sala lau ye. Yo. O mai po ani mea e to te fa ma ni ai. Ua te tau na fa se tu angalu. Le fionga le pari mia, mare no for min style le. Meu que eu foi. Que eu foi ni ko ingo kule pa. E fai mai ar ko ingo kwa sau ki a puru langa a. Ai alu a fa solo a kope le se meu. Le sau pese o le longa se me pese limoni against ile li pari mia. Nga pese mai ar ke mi ngo fa inga I parota. 2021. A mata mai nana fau mai ia le HRPP tu le epa malato. Leva fai mai le ngā ruanga fau malo, ta utino e ai, ta utino e limoni. O le matou mta fai oi lea. O le matou la le tau le mea. O le matou anamatau lea, ele o le anamatau lea upuna. O le hale matou anamatau sai ai. Ia ta lepe le fatuatua I le atua samo. A masi paki. Lele o malepe. Ia ai. Upuna. Wai sa o ngutu en pa o mai o limongi. Titilo ko I mea o fai wai kala pe o fai anganga le atu. Lele ele umi. Yo o sienta walanga na le na. Ele ele umi. Na sienta. Silo ngai o so mele la I fea ma fea fato at pali. Kele lo po fe me ku en ma fa no kanga ka manurau ti. No nga after. O le matou manurau ti o le talepe. I me faula meia. Leva na fau. Leva na fau. Ko ke mai ko pisa ko nguku pisa fa mai o le fa kim kalasi o le ama le. Ko ke mal lama what is democracy. To te mal mai. Po le ava le fa por ki tu le pa. To te mal lama le democracy ta tu go through the election me uma. Isa. Le la lo batur point silang ko kiro le ai. Le ale democracy le tau langi ta tu. Na go through tu le pasa ile se election sa ilingo se pale mia I no ruete. Tiri. Na tau palo tatu le pasa ile tono pale mene e fai mau ta pale mia le. As usual. Yon masani ai de demokrasia sama. Did we? Na tato na palok tato parmen tu lepa. Tari mai sila fai. Ina ua tula I mai I palok talo na tu malo. Sau loa. O se vai yasi le mai. Ma saini ai pepa. Ma tau ma fai ia. E sere upu e tau o le tofi. O le tofia. E sere upu tau o le filifilia. Tofia appoint. O ina appointinga o e tu lepa. Na filifili o e le parmene. Ia wala.
Fela tau tatu democracy sa. Oh, vai la mena fetu. Ele fifilia el capeneta el parmene oe sa ile ilo rua I temi na e parmi ai. Ele fifilia oe. Ele palotaina oe el parmene. Na pinpoint lava. Matusi atu matu lima atu ia te oe. E fionga ili toto ori to filau de tofi pale meo le atu. Se kemo kala silan mema. Is it democracy? When you got appointed by somebody, is it? Se democracy mema. Se kemo kala silan ngaka kusamo. Ako kipkilo le ai. Ya wala. Wala. Tasu tatu na tatu de vile fetu. Awa ko ke langa langa ma amako mai fa pe me yo fa kem kala si fa pe. Ole tangata na hand picked. Ole tangata na appoint na pule sa wa ile atu. Ya wala. Wala. Ana ko mangira fa pe you don't really understand what is democracy is all about. Don't you know manlama? Ya manlama itu te mai mata si tu lepa ele ipalo taina ele pale mene tu lepa to become the Prime Minister of Samoa. Yeah. Wow. Ele se certa lá. Ya, saya mesti central kuka ko link fa mon mod. Ya, aro le sa senda tu link ile to faya mo fanua. Ya lefto afata nu ina ile ma po kala me tarumaya na nafi. Na sa fale tonu ya le connection. Alle internet mai tamai chai ya me na sa le fata nu ina ile so na nafi. Ya male martatu po kala masani ya male paanga tat me chai to faya mo fanua tu pai. Ela fatoa mausia vanoa ia tarsia le ua lelei ia ua mana fix le se outage fu isa iai le latu area i le asona nafi ia u fale tonu ai le latu internet. Au le tasi le isi te lea o lea e o mai tangata ni ua le ilonga uma na filosofia tu le fa malama i le sau o mai su e tu le fa malama i le sau o mai o le longa se fa malama e ta open e tangata ni e tau mawhai e oso vai lu e tonu le sa le wala o mai o le whai le whasiria o mai a mai tau wha maninga po le a le mea le what le a le tau conflict of interest le o tau whai mai o le iai le a whionga le li pare mia malona sao whai e tonu o le official le whau tau tua ia le whionga tu wai e le whionga le li i te itai o li tua ngai
o le pale mia na ia ave sea le ngor tangata i ngō ia. O i le ngor tangata. Something Iakopo, e liu Iakopo or whoever. Ma salo o kia ia i le to ina le tu le pa. O le pale mia na fai. Ale o tau whanono tu. Ale ese me whapengangu. Au a whaafia. O fia na ni tala ua talafu. Ma le si mea. Se le whamisi o ngai e samo. O a ea kukuunga, o a ea conditions o ngai mea na whai le pare i le li i sa whai ni pare mio samo. I to ina le. O fea ea mea ko whai ai. Koe maua rolo ka ua i ngō kanga kangi lunga. E ko ke vai le o maro roko inga le lunga penga ka whai la. Ka u whaafia le pepelo le whionga le li pare mia. O lea ele sa o ngai mea. Pela ka ko ia whapea. Sole. Vai le sau ngi ko inga. Malau o femi sai a inga. Femi sai matua mawhanau. Femi sai. Ona e ko wai. Langa o ia e ko kasi le o whapea ile aku ngu o samu. Kamano lea. Ioi. Lan mo whapea umi ai. Lan mo le whai se mea i ngi kaka. Ioi. Nga ko whai mai la ia le aku ke whai mai e waku le mea. Oa ni conditions o mea kuteo mea. Kai kasi pe se ronga akor se furu o sori on fua maura se whai. Sole. Se fa mon mole tatu watu nu ue. Te pia le mea ai fole le folo atu pi ta la ye lo to fa I le me fo twele le me ai lea. Ianga mawinga ye tu la me tatu watu. Ole ata fa te tai me ntuku ne uni la kapi. That's a great picture fa matala ma ia Samoa me umma o tu la me tatu watu. Sila mai sila mele ele na limongi malikio. Ele foi lá com esse ali. Foi marom tumua. Matthew. Ko kilo la inga duenga mo meroia. Sole. Si alu ia o fengi me o le mo lianga makangari ngari dia. Ale ala ko fa fio ku ngam ka upu. Be ma fainga fa au le kio le ngari dia. Ia so mas ko fipo ala vaso. Sila ka ko i ngi ko ngama, ngi ko ngama. O le lo le e famasino o le loma. O anga sori nga ku la fongo maku ia le kau fa le anga I lungo social media. Na ka kiki lo se leo ia mori mau asiata abaku. Mana video uma nga provide kilo me lo se leo e mata le foi la ko aku fai mai le ko la kulo ia le lile o fai malum tu mo e ko e fesili ngier fa masinonga pe maf o sole se me foi sole lo ia foi si ke me fa nga le me pe se pulu fa nga le pu ma fa pe ai le ka sanga ko o client on me mga oi ngo sole pu yo le mu ku ai le se kilo pe ka fa nga silo ka kula ku weso ya e ua te mai le tatu paanga fu le so ya malore fola manuia malore so fu manuia ma fanua ya po la to fatu pai ya ua mata ngofia mai fo ia le la e o lo wao ia malau sei yo ia o lau fasol o lau ia e ele nga pafta ia tu le o ta tu filo ai ia ona ua tolo po mai le ta o kala me na fio na ia on fa le ton o le connection ia na ia le ta na le tu langi ma fuai ona le fata no ina ta po kala me na fi e ole pafta ia tu le o mau nei lao eu ina pisi la sketcho ia le ua pa no foi temi ia
mo le tātou tua, ma le tau whamanino o le tātou nu. Ia, sauno ia, tele mai e whatalofa le tātou nu, ma whalolo mawhanua. Ia le lei whaftai tu la epa. Ia e mua na watu le o le whatu e senga fol mamalo le atunu utu sai foi ma le mawhai o na whai o tapo kalame le aso na nafi. Io e moni sau noanga tu la epa. Na iai whale tonu o le internet services ia o lea na tāpena ia wa umana na toi whafoi le ato o le internet ia le tai au nei ia le la watu e whaawau tolo mai ele ta o kalame ana nafi i le aso. Ia momoli atu ai le ia le whatalofa i le mamalu le atunuu ai mai se whafonga Samoa i tātou le fionga tai palimia mai se le kapeneta i o tamam tina mātua ai mai se sunga whapiamainga i so se whata whaitaulanga. Ia ma le lolo tātou supporters o le au lango a tātou fans o le tātou pokalami o le lupe whanele. Ia whaftai atu hoi i lau songa tu le epa o na watu o atu atasi na oe lau pokalami ana nafi i o tu langa na iai. Ia ao le so, ia fia, tele ni tātou update e fia watu le so, ia lo mai o le a tātou whasoa, tala noa, ia whapea fo ina tātou wa ili, ia le telo mata upu ma le tele le ngau sa o watu le mai si o tātou atunuu i Samoa. Sai, mawhanua o le nā ua iatu ua wanua le leifu o le nei aso. O me le tau iautu. Mana ia le tau ia mātou. Vanga nāna naki sa whaia sina malulu. Ai le whatu salia i ngā le malulu o Kilani. Ma le malulu sa iaila lo le motu tele le South Island i Christchurch. Ma eo le malulu le weekend e na umanei. But o to inga malulu vale te whetamo ea ia le mawhanawhana o le la. Okay. Ia, e se foi winga ma tanga le South Island sia. Yo tu le epa mai tau atu. Le no whatu nei le sungal mai malai asiata. E umana tā pisi a tātou malo nei, ai whailau sala. O leo wasau barbecue mai a uilunga. O a o le traitor. In other words, ona tūlanga lena manino lava i le sunga ia asiata i le lo i Christchurch. I le mā awai whaatasi i le sairinga se leni a le tātou ainga fast i le lo i Christchurch. Le lai whapea mai, tu pai o tangata traitor nofu nei au Kilangi a olona loto atua, lewa manino le po ana po i le sairinga se leni, o le teine o le ele mai le lo i Christchurch. Moni, ta wa onga maola ai le lo i Christchurch. O se fianga tele foi tu la epa, ina wato e fo i le lo, mato e fo i loa i ai maleta mawhi fi au malo lo, le sunga ia tuma mawili ia whapel whatua ia e sapeta. Ia e mai se pele to a tele o wōma paanga i la lo mo to tele i South Island. E mai se fo i la le sunga le ali ia o ia le atu o ngie e tena pouli. O ia le taimi fo le savalinga tato a inga SSIG. Ia o ia le sai te tono le leiti o le sa whaatatano ina i mātou ma matfui ma le mata o malanga sa anga i le lo. Ia le lana mātou i whailoa i ma le sunga le li ia o wa o ia le sa na whapa ia inga le lufu tasi o lo nephew le sa mātou malanga i le lo i Christchurch. O se talapo le i le tātou sa i ngā se leni i la lo le ainga fast i la lo i Christchurch. It was such a good feeling to having going back home. Well, I call it home away from home. Christchurch. Ole ma naia ole fiafianga tula epa. To be quite honest, wa peita ito se celebrity ile taimi na masuka to ele toa. Olo o pai mele sau noanga asia tailunga. Wa mai le to tele o au. Ia wa tau fai emo mai fa pe camera being le fata ato e whailoa ele ia o le tele o taimi. It was such a good feeling. O le tawalunganga lawa nei mea o le mānaia ia o sairinga se leni le pō. Ia, sa whai e fwoi la le mā siva ma
ma le songa ia asiata sa fai le masi wa Samoa o le masao lea e sosoani ai sa iringa se leni ale tatou ainga fast i le loi Christchurch. Ia mo le 12 whaftai i le taitaifono, le fionga ia mulpola, ia whapia foi, ia le unwaeli i Joe Smith, ma le lato laulau, i whapia foi le tali le leinga o mātou, ia mai se sa whai foi se mātou tōna i fia i le asosā, na ua mai a mai le whai ngā lotu, ia sa whai e foi ni whanua longa le tatou ainga whās, ia ma ua masiata ma siona tausi, ia whaftai le tau alolofa, i mea fo ua tau fōai. Ia e le ma uma upu na o le atua na te whatutumu me o whaangangawina. Ia ma te whaftai si o mātou a inga le loi Christchurch e le fia. Sangi fia o i tamaiti a. We see him quite often on TV. He's on that Tautaiae program. Now he's finally sitting in our lounge. You know, they were quite happy, the kids. O se tulanga ngā le whainga malanga i le loi Christchurch. Se le mātia. Nā nei fo le se leni sa maua le tātou ainga fast. Ia, mā lo le tautua si o tātou atunu. Mā lo whaftai, mane o te whaseina se o whastala le nau mai. Ia. E le pei o se celebrity. Yes, you are. You are a true celebrity. Ia. So, tau a whaftai o uma i a nā vaenga i la lo i le South Island. O ina e consider ina o le South Island. E saurau tara le whai. Yes. That's the South Island. Yeah. O le la tupungi sa le mea a ua latua usa. Yeah. Yeah, e nala ua whaftai. Tua foi o le South Island. South Island le motu i saute. E a mata mai lunga i Picton. Okay. A mata mai Picton se tau i la loi Dunedin, Invercargill Bluff. Then the Stewart Island is the Tasman. Yeah. Malo whaftai. Ia ua te ama alwatu le nava yaso le weekend. Pe tai o te tila tu pe yana foi sa malo tia le so. Yo e tula epa o le matua i se fianga ia matou. Kenya ona o le fionga po to faia tai eliseu. E mate so ta i lava i tua Au fate ia la uina ua wala au mai lai fiti. O whapela ia ai whai malanga ngai Amerika whakboia. Are you traveling overseas? A te whai mai, anti le ai, o le matei fiti e whaatali ele bora o le mama a matu atu New Zealand. Whatu o ke tātou wheilo ai. Ia ona o le la schedule la wa tae au, e tapena ele la whainga malanga e usu i la loi Taubou. E o spend the weekend. Good on them. Good on you, Te Eliseo and Phaedra. Have the time to spend quality time for just the two of you. Now they're spending quality time for themselves. Well, it's a morning breakfast and lunch. Yeah, lena wa yata na wo batua ya te oe sa mato yai ma sunga ya siata valiko ya fa pe fo ya molonga leota ya leus ya Rotorua ya fa pe fo tafia mali Larry ya fa pe la ya tai Eliseu masiona fantua ya Phaedra o sato ye matina ya Rotorua. Yes, sa mato ye matina ya Rotorua. Yeah. It was such a good morning. Everybody was looking forward. Ina wa mama ulu atu mtafia mali I le fala inga le sa fai le fa moi moi. O le ate mwana opu no ma fai la telefoni. Ai wo te I fa pe mo tangata talo fa mo fanua. Fia mai mata atu lua poka lame ma. Matula epa au titilo mainga. Ia o se tasi fo I tau I so in-law. Le sunga ia Richard le Aspinall. Ia mawhapea mai lai ia tau. Te lua mai nei. O lea mua no mata I vesinga ia whai mai o le fono le whai mai sa mo le laka pisa mua. Patu ia sei umala le pisi o na mata atu lea. Ale lewa foi. Wa mate te ila vale popo atua o se tasi o tina. Ia awha fonga male tina le ia malo le lango. Se tasi fo pa anga
e mata mai le tapo kalame tula epa ia whapea fui e tau taiai. O nisi o tau songa a le tau wha ia tai ali seu. Whapea mai ole mo whanua whatu ia ono sa i tui titi tau nu mai o ngai whaisina mao le mi. Ia peo se fianga le nai na wa maunu atu ia tai ali seu ia ramfo i tai ali seu o se tangata mawalunga. You know, he's such a tall guy. Ia masiona whaletua, mātou wheloa, ia fia. Taunu whātasi atua tai ali seu ma Phaedra, taunu atu Leota, taunu atu ia Asiata, ia wa mātou whātasi, wa māna ia le mātou tātanoanga. Maua le o mātou te whesilisili ai le tele o mea sa tutupu, le taimi o lana whainga pālota, ia ma le tūlanga wo o ne iai, la wata atia le whamisinonga, ia tūlanga langa case, lea la wa umaloa, le wo mai se I whai mai se malo longa, mapu mai ma le tele, le stress and all that. So, I don't blame them. They deserve to have a break. O nei le fiafi le afalfa. O la o nai la ia tai li seu lungo le pokalame le takai. Nyoi. Ne fai e la pokalame le fiafi tali afalfa ni le fiafi. Ia, tula epa langa le me ma naia. O le tau pasanga I fesili sa o atu a mai sa o le tali. Fa malia I le loto. O ina nofo file mua I fo le loto. I le tele o le ngasu ma le tele o le tusi o le whaopopo o le milo o le sau lungo o social media. Ia, pimana, ia tā tala te amatai. O le a se tū langa o le ina ua nei expectinga tū langa le wai ai. Lona tui lalo le. Lasanta. In actual fact, le sau no manino lava he didn't expect it at first. Aina wai whapena mai ta wina le whingaso loa I o inano na mawainai le yele tūlanga o whalitonu. Lela, so na alu lava malona mauti noa ina ua iai ona ona witnessing nisi o whaletonu. It was to be expected aila on the last week of the election. But lana ia sau noanga lei whapea na te ai pe vave na foison sa alu lava malona taitununga whatasi ele tua ia na fufuanga. Lea sana tala fuli le ua uman whamauturan tangi. Wa no winga no malon whai tangi o mailo. Na umaloa na file submission alet mai. Tai lo ia. Wa mauti noa wai totonu. O lana next step fatulo siontonua. Ta ua wai lungal malele ta o ta malolo. Which is good on them. Mo meo tangata lai toa tangata lava le tofa. Ia o mai loa malolo a mai le stress, ma le tele, le frustration. Le lai whai malanga mai nei. O mosa na tala na se te mi fiso ta ia isi tina fu le sa fai mena na video le wa viral. Na sa matou fa so ai na nei tula epa. Ai na manino le mai ola na tali. Ona o le tūlanga o le wai luma fa masinonga le lana tangi. E nā te leto fia tango fia le tū lea. Ona o le puipuinga la lea le wai luma le whamasinonga. Le tauna to yo o yeso na leo se yo o le taimi. Ia a tonu tula epa. Pe a whapea te whingalo fia maua se lua sota inga. Ia ona whaile o se lua whasoa. Ai o nei te tonu o lela avatu manino nei le la whasoa le masiata nei le afalfa. Yo te ro lava ma toe na mo tatu uma tatu te whaungo iei ta te musu fo I toe tele la ona loma whamsinonga. Yo lan tala na ia mai le tau le lava I pesili mai mo fora te mfefesili ia fa fengtanta mai o le se tu langa fole o tau iei sona pole ngal mo me o counter su o ie. Le ai na fesili manino lava iai asiata na nei. Pe o iai alantala o ia e mama. O ia e mama le iai se tūlanga
ua manino ia i le telo isi cases na iai. E o a whaapea mai lana tala e o sina luas fusene ma matua i fefe ia tuu se tupe e ma e li liu whaapea even 20 cents he said. O tangata le wana paita wina ala tu la fono i le mana o la ia whai a pe e whaate ia ai la. Whaate ia ai ina ua le po ale na umale le palota. Na autu mai rola le video nisi o tangata o nana whaate ia loa ia le ai lai te le whawhita uli le watu lai mai. Ta feel like se fulu fa morianga. La tam fai pe indirectly ta tala noanga. Ona nana ma leo te fisilet na sa ma lua taimi face to face. Le hase solid le sufa. Very solid. Very solid. Ma wa uma ona wha manino ma whai e wha atau tonga o mea nei. Yes. Lale. From what I hear, e leos tamai mea tu la epa. Le ase tala tu la tamai. A whai la e whatau wina le case le ase temi la tamai e wha e loa ai e mau e loa le whai unga vainung tolu. Lua tolu masina pea. I don't think it wait that long tolu masina. Because mataulia la wait tonu. And Lautu ia has 5 days. He's got 5 days a counter suit my epe a whapea. Ia pe fona sau noa ia taialiseu. Ia. E silfanga le tua mai. Ai ele mawhai ona tu ua le tele o le au milo. Ma le au tamata moli mau pepelo. Tulanga na. Lela, he is willing. He's le taimile nei. E ese o e tolo pulo le fionga ia taialiseu. Toa. O tangata lava le tomai lava tofa. He is to be expected e yaini moli mau na o mai tau fasise. And he's quite willing and also prepared o le tulanga na la o ia pe a fai lava o le o le tulanga le sao. O na tele ni mea na ia fa maninoina na ilo ai te leo fa fita uli matulanga a dia e mai. A tonu e mawhai e ia no na tali ina mai le lafa tatanoanga ne masiata. Ia na ilo ai la ia maua se au te lenga. Se tala noa off the camera. Ona nisi I will update you after off the camera. Tau whai tete tala noa I lunga. Wai tamatai lo ia leo presentinga I seri. O Leone Mailo. O pe matai e whaina le tu ia asia. Yes. Yeah, because apparently even the lawyer herself have gone through everything. Ele o se tamai bribery. So, yeah, cafe face or ele se kamai alon ia tata no la na ta in between us. Leana a fainela a saule mea ua faleanga ina mo se futo sanga ia seria. I don't know if it's part of the long winner like one sauro ia. Because go through ile. Go through lava o no tulanga. Ana whapea tailo iai ni te was se for ese estimation Ana whapea lava na o ia malau timu ia a tonu Alanga lesa iai isi suita wā. Suita ito taxi Ia wa tulanga na ia. Ele o se tala na mai fofonga o taialiseu. Ai ai nisi na whaasoa mai Samoa. Ile mafua anga laina na whaulu ia le po alata mai. Po alata mai Filimoni. E whapea o le awala tonu ngā linga whaulu. Ina ia wamantua maa losi mai o le sunga ia taialiseu mai I vai 5. Bawalo. Mea tonu na le ye nisi ua whaasoa mai. O le mea tonu ngā lenga whaulu ia po alata mai. Ia whapea. Ma le whaupunga la le sa whaasise ina le mamalo le tunu. Le na whatata noa mai ai e le ataua ia po alata mai. Whapea. O le sui le o le whaas. Amana tua, e le ai se sui
ta mo e ale fast. O Yeah. mea tau whaasese umana sala tō whaia. Ia, o te lola a te leni sia tātou e tara noa i le tūranga le pālota a vai mga tau. Ai me tara si ana, le la ua a fia le atu nuu ma tupe tele le malo e alu. Tu la fono lea. Tu la fono le fai tu lepa. Yo e. Yo, pero tu la fono ana le fai e le mele o koe o e fai le pālota. But anyway, tari. E te ufiki se laki ki o whape mai e atu sa orole, the second place. Ia, a mailo i ta uam ta pu, ia masam ta pu. Ia, pole lope wa umana e soala puleina le mata upu lea. Lea nga i le fo i yahlo le atu nuu. Lea sa ta alo coach ia Mase Mahonri Schwaga. Ia. Ia le fo i eini si watusi mai mawhapea mai talo whai. Talo whai sa avatu lava tu a lalo ma le warning le pokalame tau ta iae awane i ona taliaina. Awane i ona taliaina. Ona e whai mawhate ta inga le mena tupu fo ia mulianga tele Brian Lima. Le fo ina toe tupu le mea whaalata atu ai umatoe tu iei fo. Le lana watu atu a lalo a siata tūlanga le ia Masi. Ia. Ia pangalia. Ia o le whaelo mai nisi. That was a set-up. Ia talo whai. Well, Masi afer le tūlanga lia appeal the case if that need be. Ia, e te alofa iai ina ua fina wina le meo la kapi le aso. Ia ta whano ta mawhawhawhu sinata mani. Io e. Ia ona o, ia o paua ia sasi o le ola nei. Le fua, ia po le alava malea. Ia, e fwere te mi pau mea no to whanongo kunga whaile apili. Oh, well, good. Because me manino la batula e pantulanga lia. E pe e whaate ia Mase whaate ia fole mamalo le atunu. I le whaaofi e tula epa o le tūlanga o le case le nei. Ai whapea ina wa tula i mel whawhita uli. Wa uma o na soala upule ina ma ilo i tua i ainga. Wa uma na taati ele mata upu a. A wa pe wa whaate ia na watu e la langa ma le mata upu i runga. O te whai atua ata i tai o le nei lava toi ina ia. O se toi ina whau leanga. He's nothing but an evil spirit person. Yes. But, yep. Ta mai tala no le laka pilen whaina lela. Oka e tula epa. Oka e. Sina whaale tonu ile tūlanga lea. Tanga e whai ai. Ina ua sau no le fionga le li pale mia. Na le tu ua lalo le fionga le li pale mia. I le tūlanga ina ia mau popo, ma mau e se file mu ma se le leinga mo le tātou au laka pi. Wa uma sau noanga le fionga le li pale mia. Sau noa loa namula ulu. E lei whaasala vei le fionga ia matawheo George Latu. O le whano noanga, ina ua sau noa ia le fionga ia matawheo. Ai oso whaasala vei na mula ulu. Ai sea, tu ule ava noa pe ona sau noa matawheo, e tatau ona whaailoa i le pale mene, i le pale mia ma le kapeneta, la ngona ma mea lo tutupu, ai oso whaasala vei lava na mula ulu. O le an meno iai, whaasala vei mai whale o mabaenga. La mena le tu ai pea ia le fionga ia matawheo e whaaleo o na langona ma mafua anga. Ma le mea le sa tamwhai e matawheo ina ia fofola i luma o le kapeneta, pale mia ma le kapeneta, mafua anga ma mea o le tutupu. Ala mela mo iei, whaasala vei lato, ai sea, mo musu e whaafofonga le pale mia ma le kapeneta i le tele o le mea la fofola. Pea na tau maa ua le si leo le fionga ia matawheo, whapea mai matawheo. Ina ua amai le whanonga le whainga malo. Lewa o whaase tuanga ese. A o a whea tu teo ese ai.
lea le me watu e nta wo ese. Yeah. It's sad na mata atu ina wa fatu la ile le fionga le lipan mi marka peneta no fa pia la ma ai live mai pia le tala mua le fata tanuanga le wa ya ate wa fa wa tipi mai ya ato me se taimi o tato ma waile se au te lenga i lunga ole o penga te whailangi news ale tala mua. Tasi sina mea ta ua e anga funa kapa tu ta ua fo i ta penanga ya pe tasi mainstream media Samoa tala mua. Ele fasi umi a o ta penanga ia e tasi le mic ni whaka milo a koe tangata. Yo e. O mea umai e tau ira ba ai. Le la ka ke pika pinga ri tatou fo tilo. Ele o le lei e sound ni ngā media ri tatou atu. Sa ta taua o love sa o tu lepa. Sa ta taula wa le wa ala foto ya. Sa ta taula na tofu le fa lau ma le mic. Ya meni saule tanoanga alia. Ia fatu atau nu atu le mic. Sa ta taula ba ona ta lava ta pina. O le fa fonga masile ma o ia Samoa. Na. Ia fa le fa ki o le si af ko atu le mic. Ia tatu le dino atola ia le pe onai. Vaenga na o le mea o le talo sia le tatu te talo o se result o le mele o ta apu o tu la il par mi marka peneta e po le ala se fai unga o fai ya te lo fa longo ia se fai ta ilo ele mau se fai unga be on fatu o mato i o le fala inga sa mato ia wa tele mato fia tune ine fa longo ai wasilia tia mato le mato fa longo onga e amana ia le mato taimi matai ali seu i mea mato te fia malamala mai wa o le whatatanoanga le lunga lakapi e mawhaino mai to tune in le YouTube mama waia. Malo, whaftai, tamai i le mata upu lea lau fi nauri moni ma na au whasalala. Whase tua ngaru le whiunga le lipa le mia male no foa o le minstau leo leo. Tia mai sufi ngaru le man. Tula epa, falling on my sao. They are all cuckoo in the head. Waleanga ulu. Lale mena leo ai e ave ese tula epa mai le pa le tofinga means tau leo i le taimina na whaiei. A leo, o le mela watula i mai tula epa, lau whafonga anga Samoa o le whawhitauri le watula i mai nei. La sila fia na fai umatula epa mea i le taimilanga no fua inga. Na iai se sina lato lu ina tula epa e te wha se tuanga lu ese mai ma le no fua o le minsta leo. La na tau fesilingia le mea na laina abe ese le fionga afamasanga mai ko sona loli. Na tau fesilingia i le taimi o le minsta o leo tula epa o le epa le mia la mena o iai. O e fesilia tula epa po la mena tupu. Lemfa la mena tau leo la ave ese na taimi. O no lea, o ha fianga o le maliwa luanga lau. Exactly the same le mea la atu o mai nei, e tau mawhai ave ese le fionga le lipa le mia, ma le tofinga o le minsta o leo. Na amai matino lava le fionga le lipa le mia. E minsta o ia, e nate wha malu whai unga mamea, e leo iai so na fianga wha pēr, just because he's the minister, na wha pēr le tam whai eu ese so na fianga i ona moriang. Len tato wa aiai, na wha awau wale whainga o wha msinonga, le sa idinga le amia tonu. Le ala le mea le aleina o fi nau e ave ese le fionga le lipa le mia, ma le tofi minsta. Aisea, mo musu ona o lea le a whaile su e suenga. Investigation o le hit and run. O le mea tonu lawana le tulai mai. Tatu e pa i mai hit and run. Ala lewa ta ua le maliu o ruanga lau. Ta tala noa i mo o conflict of interest. Ka kalangoa i mea uma. Alela o ka koe a fea i le mele o le maliu o le to ina le o ruanga lau.
tasi lea mea le i taitai uman sa ilinga te tauna whai e la sofninga. Moni le mta upuna tu le epa. Ai man tua mai la le taimi lea. O le taimi langa no fua inga. Lea na tupu al whala lawe ia luanga lau. Lea sawe vesi matua ia o ia ma. Lea e maliu lava i le o le fionga ia to i au kuso game. O loo maliu lava lea tamali. He maintained his innocence ma whapea mai o mea umana whawhau e tula epa. Ia, o mea na dia mai. Na iai la nisio i lātou na lātou whisiringi ai la le conflict of interest i le avea i tula epa. Mana tua le taimi le sa min sta ia sa la pinati. Ia. Ave ese sa la pinati. Ai tu sa o mai le min sta o malo leo i la lo tula epa. Why didn't you ask? So sai mai ya mo fanua fa mon mole. Se I fa mon mole ata to ia fai mai le o la ngona tu se fa mon mole la ngai fa la bela le mata ni fa mon mole sila I lau device fa mon mole. Ai o tu te fa mai le o la ngona ma ua fa pena o le le la fu le mai o le lapito e fai tau inai fa mon mole io e ia la ngai fa la bela o ma tala noi isis fa mon mole ia sa no mo fon. Le tu alalo i la tau ia whapea mai e leo langona. Ba ele volume o lau device po o I lalo. Then you need to tune it right up. Because o le manino la va. Ia o tulangana iai tula epa. So I say la le mea le wo mai nei le taimile nei. It's a conflict of interest. I le toe ave senga mai o le min stao leo I lalo mai a salapinati. Atu sa o mai a tula epa. So why? You were there, Limongi, and all of you, Fonotoe and a whole lot. La mena tau le silingia ai mawhapea mai. Hang on, you can't be a prime minister and be a minister of police because of the conflict of interest. So you think it's good enough ya tula epa, but it's not good enough ya lefiunga Laudian Malietoa. But at least with Laudian Malietoa, he's a trustworthy person. O le tangata e whatotua I le tua. E le beila o le tūlanga ia tula epa. Ale o wharo, e kausa o ele me whape na whana o tira minsta, e toi ona si. Ai wala o mai tangata e whape on le pāti tā marpesa whaidi. Really? Yes. Sorry. Ka mai e le kusile, ka koe oso e le tusilea. La so fina ngalo le tusi le ma fanua le handwriting ma le signature le pele tal a mai fa fo me tula epa wa fa lua fa tolo no va tu lunga tapo kalame o te fa ma mia le signature and the handwriting le tusi le na avel fa pui. Why I'm saying this, I have proof. Luafe ma le fitu le na walwe Samoa o te raninga le ofisa a le Samoa Uniting Catering le na manu malo I le South Pacific Games luafe malfitu. Ina ua mae a le leile le tūlanga le whatautai o le South Pacific Games. Sa a mai eila sa whaila le official o le acknowledgement a le fionga le lipa le mia tu le epa. Le sa a mai award mai eia mato certificate of management the running officer. That's exactly the same signature. Very identical. Le wa tua fa fielunga po kalame. Ona ele tala fia ngai aso malo o le weekend ta fia mali. I need to go back to our storage. E mai lau certificate. I will show it on the program. It's a time ni lata mai. Malo faftai. Le ua ta me I case le ua le ngali fo le fai le lato case masiata. A le ko ka sanga la le lo ye le fai malo tu me. I le fa masino. Se au mai sa no se to fai ile se to operate ile. Na sila anelo ia le lalo sa ilinga ale to tar sanga mo se no. O le ale tio ia to operate. Tula epa, ia mantua.
E moni o le loia whauina ia le fionga ia le msio. A mana tua, o le fato a practice ai lea. Le fato a whai leo langa practice clean. Le na uma kom sino whainga palota. And that was it. Lefta, o le tūlanga lai ai. E onga saunoanga sa whai ele unga li ile nei. Ma le ngata i le tula epa. Le ngata o saunoanga sa whai malapo kalame au stadia. Le funa toi o i Samoa. Ai toi fau mai e fo le lapo kalame, ma whai mai lava le tau whaaleanga ina la leo asiata. Ai o tau ma whai, e lua ia vaenga ina tau sanga i ele lo ia lea. It's a strike out motion. Ia, awane i whaonga ina lea fo le tangi asiata. O lea wato e tau sanga ina ia tuu se avanoa, e toi au mai ai leo. E toi whai elpo kalame la lea whape o whatata noa ma teitai sili. Ia o aile teitai sili. O aile teitai sili. O na o tula epa. Ale mena e whatoa le tala. E toi whai le po kalame. Ele i, to be quite honest tula epa. Ever since le whai unga, le na me le polo inga, o wani toi whai ia la po kalame. E mon ele i toi apia mai la ua in person. Ale na whaawau ele lata mama ile le lapo kalame. So where does the line draw? Where does the line draw? O te loa e te tauna e isi awhianga. Aioi. O la ua e ana re tama o information le whai e tama le o la ua. Wai le malama re tama i mea Samoa o saure. Mana tua o longa whainga tāla le ma le matanga. Le o saule nei tamai titi e le iloa tau tala le ngangana Samoa. E le iloa ni mea tau le anga nuu Samoa. A wasau wa lau mai asiata ma lau mai. He knows nothing. Especially o le tamatiti e yeo na mana o ngā whapitoa. O lewa wha o ngā se. Le sau tala noa nei atua ai, tātou e foi le titi ai tua mawhanu. Le sau tala noa tūlanga pi e o ale ori ia pi no fum wha malama mai. O me e malama le malo le upu democracy, demokalasi. Au lea lano wha malama tu, o lea se tova ai. O le appointment se tangata se pale mio Samoa, se democracy le mena. Lea le temina appoint ai to filau, ia se kemo kalasi fa Samoa le to nga kemo kalasi pe ana fa pe le ifilfilia ele pale mene ia se pale mia o tula ana point to sawa ye so se fa kemo kalasi ngane. Well, I don't see it as a democracy. Mana tua o le taimile wa ngase to filau. Ai na mai tau malawa tangata. O ila manino e sau noanga le fionga le li pale mia. E le ai se me lalo le lani o lo sui pale mia e mai ete le pale mia. A mana tuala o le fionga ia misa telefoni o ia le sa sui pale mia. Ai e mua inga. Maua tula e pare tofi pale mia. A o le sa wha ia misa foni o le tangata wa leva le tautua. O le tangata o le lo io tu la fono mangia le la ye la le tulanga le ye tu la pa a le senga la le ma le fionga i le la au le mali to la matua reshuffle uma Samoa e to fai el palota la me ai filia le atu nu o Samoa. That is a true democracy. Ile ngata ina manu malo mai le general election and to mai fili ele vai no fai. O tu le. Sa ke pe ko sa o eso. Mas no isa vai assim ko inga masa ye pe pe. O tu la hana ye tu la epa. O le ma now ta ila ma ina ia. Maua e ele tofi pale mia. Ia wa fala le nei. O le tele o mea, le fato adia e uman tele o mea. Le mita iso o mai. O le HRPP wa luas fumon tupu tau sanga tu le foe no des. Yo e luas fu tau sanga tu le foe malea. Ma le tele la bol fa nunumi sa fai. Makau kia
Tau tia. Ia, o na o le sausi si tam tau pui nā mo whanu. Ia, wa e whanongolongo le wan e le tūlanga le keisa le ai fo ia. Le keis le whale ali le tasi Ia, ia. Ona le fo ina whanongolongo tu ne le tae au e nisi u whaasea mai. Le la va wa whaapea mai le ungali i le o malili whaapea mai. O la uana fio mai e le whaamasinonga ai langa sa lafi la ua le fast. O le me fesiri la le tu la epa. O whaafonga mai la ia le tamā lea malona whantua. La me la lafi o lua le fast e le o lua ni moli mau le fast. O lua te lua moli mau le HRPP. O le ale me o lua tau te le ina ai le fast. Ta o le ingo le tangata na lafi o lua. Well, le fast is a global name. Longa winga la e wa umatu le se fulu mon tupu wafe o members ale fast all over the world. E ato moli maulu fa masinonga. Tau sa ala le swafa o aina na whaalafia o lua. Ma pe fōlinga mai o leo tau a mai ese tu langa vale whapea. This is how I see it. Is he trying to ask for compensation whapea? O le whaalafinga leo lātou, leo wa ngase i malona whantua, leo wa tipi motu ai lona aao. Oi ne te whabalea. Just because wa e naming ale fast, it doesn't mean e oko meki e ia o na saola i o lau moli mau. Le ai, e whamelo le upu, pepelo fua. Whai ni o fuai o lau pepelo tamā. Alau te vai atu sole nga pue mai la ta malimon. Me tonu ale nā. Wa o le ofisa falfamasino. Wa o lunga iai Ale vai atu le stepule e anga i lunga e o. O le te vātu ai. O le si tu o le ia malili tamā le na si le au. Ia le si tu le la atu i tau malua atu ai ia limoni. Tuli. Ia, o le ala ua tātou tilo ia. Tasi le whamasinoa so le lopo a whea e sero rai this is a titilo e wā le whapea mai. E 5 tasi moli mau. A le mi fonga. E to atolo moli mau e le i they didn't attend. La ua apitu si sai. Ioi. Ai mantua la, o moli mau umaia, o moli mau a tuiloma, o moli mau ale HRPP. Ia vai koe te umai whape, vai po whea se ana o lai whape a me whakoto e whaarafie la tau al fast. Al mea lau te whisile tu le lewa na whaimar whamasinonga le haima sesi na pia. A leo o i toi teimar whamasinonga le toi tere sima, toi aro o tau whaisa umar solo O ia le a mau ele to atelo le au moli mau pepelo. Le senga mea mkau kia ia ngi mea tu lai mai i le ta mai i le cyber security. Lea ua au mai e lau tama nai Australia lau tama fu le te whai mai o le so ai mamoi. Ia. Lea lau whai mai lau kamanga o le cyber security le tau anau atua whai mai e le aisea ia Australia ma New Zealand e atua ni leo i Samoa e feso soani le keisi le saini. Pe o le tam whai mai ale upu fo le tala le i pāle mia. O leo atu whafoi atu sosoani i le a. Pio le lava tam whai wha. Whai whala le li ina avelang tusi ni malo Australia. Ioe. Ma wha manino me le malo Australia. Le ia tu la fono, le ia tu Australia tu la fono Samoa i meta o social media. Which is em whai whainga sa ore mea a whaila le ia tu Australia. A whaila Samoa lana tu la fono social media. O ke le lana a woki agi. Ula epa, o te whapea atu, quando alue suese tupeta o toilo vai nai pio. Leo te whata e tula epa momo le pepelo, se pepelo fua. Pepelo fua. A whai ele ai na le malo Australia, ia tu la fono Samoa. Te patau lai i le taiminga extradite i Samoa tala paunga. Na whakatenga extradite sa mo tala paunga. O le talo sanga na amai le taimi o le tatu Attorney General sa iai. Lena a watu i le malo Australia.
Le mafua ele avatu tala paunga I Samoa. Se pepelo fuafua, ele vale uma vale. Le isi mata upu lea ma whanua na tele na pese i purotu maleli foi lea. Le o wha manino mai. O le mafua anga na le ai enia o ngā le loto tau mawhai ma le a fulingo o le siao. O la vea I le malo. Ona o le saola o ngai se vanga tupe na moa mai malo Australia. Tau sanga la lenteni. Na close down o le toi mai Australia le fantlinga na mafua ai o na le ala ofsoswani le malo ave ia le lua se lau afe on top of that 200 ile se lau se fu afe le malo le pokalan foi le OGG for the one government grant o le foi la o mai po ia ele tu malo le ia le io I foi falata to le se fu afe ia o ngai e lua. Le la ua koe reopen ia. Aua loa. Walu le masina o pese mai le o purotu. Le wari ia. A lea ua reopen a onga. Mea langa lava me kau whaleanga li ia le maloro. Le lava ua. La epa. Moni le saunoanga tulanga le nā. Mana tua o a onga ngei. Mo meo o vaenga e tuma oti ele tusala les e pesa mafua le lato wala ngā tupe e sau maila mo meo grant mangi aid funding from overseas. Le sao le malo le wa ave yai. Le sao le malo le wa ave yai. Yo e. Le ina wa maua na sau no manino le fionga le li pale mia. E whate ia ina wa wala awat. Wa o atu ia le tamaitai pule manisio le. O le apinga wenga ilona ofisa mawha manino atu tūlanga wa iai. Le la sa tati atu ai loa se isoa le pule ma le fionga le li min stawa onga. Na a mai manino ia they're willing to help. Ona le ala atu ai, ona iai vaenga e wha maria ina atu o toa. Toa mawhaina whaile fōai. A le ale tau whaaleanga le na mai lunga le observer. Wale a onga ta maiti ona wale se tupe malo. That has nothing to do with the government. O mea sa atina e ia onga nei, onga o la toa very much rely on funding la lea. These are NGOs, non-government organizations. O funding la whainga tap in yei la tō. Ia a whaiatu langa wale toe, ma wale funding mai Australia. Ele no whae tato whainga malo. When they receive the confirmation, wale to iai se inclusion o le funding nei ia lato pokalame whaipia. Lea lana step in le malo abatu le sosoani. A whaifoi la wa ave whale ata tolu i eses fulu afe. Well, good on him. Good on him for doing it. The least he could do is to help out. Au le whainga malo aia, ele I whapea na nofoa I le whainga malo. Na talia le fionga le li pale mia, I ele le foi le wala au watu na wa watu le tamaitai pule ma lau whinga luenga. Ia, wai, ne te whau oso mai li moni, wa olo nei tu mano lea. O lea la to yeso na vanua e lo te tupe. Ia, le ufanga I tonu mai, lea vaenga o tupe, a whale atatu, e fetu, langa o tonu ia ia onga lea. Ne loto tau mwhai e po lea, wai nua onga. Lana winga. Tailo ne te wai ese vaenga fōa loto tam whai, wa loto tam whai e I ala fua sa i ele lato loto Lesi a onga pilu, ole ia malamalama es, lesi something like that. Malamalama something pole. No nala le whapio. E tu tonu. Onga ia te loa. Ole loto tam whai mo I lato olo I ai mana onga whapitoa. Whapena fo ia malamalama. Ia malamalama la mo e pōle vai. Pōle vai. O ia, nala. So te lero la po wafe mei mea nala ni mafua na aberes fu wafe whalata tōru. Ona o tasio a onga ia tū tonu ole. Ole tu manu o la fua pea. Yeah, tonu la tulanga na iai. Yeah, but then again, it's not his money. O tupe ale tu malo, ole poloketi ale malo. Ole me tāua ma whanua lau o wha manino le atanu. La o lo tupu pere tau whaleanga tangata ni.
Foi mai ua le whaatauina promises ale malo I tupe ave ia onga ia. Leo o toi reopen a onga ia. Morsi fia. Ia mantua le aʻoga lea, e lē faapea o I lalo o le budget a le mālō ma tulaga nei a o latou lava ia, these are NGOs, they are non-government organizations. Ia e ese foi le ala ngā tupe le auala e saua le ala ngā tupe faatupe nei latou ai e faafetai le fioga le lipalemia ma le fioga le Leamingster ina ua lē toe ofi atu le tupe lea mo la e na tulaʻi le tamaitaʻipule ma laufaigaluega savalia le faiga mālō mo se sosoani o le saʻoga lenā e sa talosaga mo se latou sosoani e leʻi faapea na tali tualimaina na talia ma le faafetai ae seʻi faatulaga le budget le ofisa o aʻoga lea lae mafua le lua se lauafe lea o le lava nga fante mai Australia I le ia na ia onga ia partner closely tausanga te nek le ala na ia le fare ton le apa ia le malo faftai ia o le asisia ta toi o mai I le mele lote pea ma lote pea ma na ia sound nga le o apulu lunch polu wana na fi o le la na fa bandino e foi ia tu langa o le o apulu le o lo fai ni tono le malo o le advice fionga le pania o le tu langa o le me o le tusipa ia ale media o le o code o le code of ethics e ta taua I so se tusitala wana fisilingia na fi polea se ai le fionga ia apulu le mele fasino ia na fasino ia o le code of ethics o ia te tauna muri so se tusitala la awai le tutusa mo me mainstream outlets ia matoia nei tato io le e fa pena o mainstream outlets o mala e tauna o le lato tuspa ia mele o ila le fa pele li o apulu ile la pe ai e tustala ele fa pe o le freedom ele fa pe o le freedom for le tustala of expression noe na faia ia le o le me o langa freedom alainga ke longa ke e se sena mele fai fai esa o lo tonga le mafaufau Jala na manino la tunua na fi le ai le malo le pa uye le 15 le kuli mai va le mena pa uye le lava sanga au mai le siva sei e to e si tanga ia vanga o le me tonu ana le tula mai tula epa o le tau fa se ma le tau fa aleanga le a mai e le so ai mamoe ma le lau fa ia le o kanata ia ma le toi ina le o mai fair and which is o le la tu te fa se ina tangata o le code of ethics mana ia na wa umana na sau noa ia apulu mana tu foi la e tu sa lava po le code of ethics a registered members o le chores ia o le pela tulanga na le ia nei wa tata wa foi la ia I le taimi le nei le chores wa fa mau popo ia le tau maftanga le chores fa mau popo matau code of ethics ma fa apea foi ona fa malosia wa tata na ia inga o tau tulafono e fa malosia the mainstream outlets e tata na registered tatau ona le stala lo I te tono Samoa wa le tulanga la le tula mai nei tato tanga il observer they are not registered le ala o ta fili sau noa lava pena e sau noa just because of the code of ethics and all this and the freedom of expression e le fa pia there is a limit e yai lava enga the code of ethics la le nei e pui ai la expressions ia e o mai e tau fa avale fa pia oi o le mato ai a tau o le freedom of expression no there is a limit si kako e mai I whamasinonga ia le maliu o tamai tai whai a onga lea. Mea se latest ua leo tatu wa ai ua leo pe ua tau me toa le maliu sa mai tai le na maliu me tunu whai pui. Le pe o tau ta puni maa whai kito o mta punei. Lea se tūranga ua leo te vea toa le pisa mesa me tai o lise ilana keisi lea. Lea se latest o e toi tau mau. Tulepa, I can say it now o te tali tonu.
E le o toe umi se taimi e tātou whaalongoina loa le tele o le mea o le a mai luma. Pau le mea o le tatalo, pe whona tatalo le fionga le li pa le mia. Ia mau pe le tau vai, ia lava le tātou o sai. Ia whai malua tātou whaiva. E le whai ngō fia le ngā luenga o lo whea ngai nei ma le tātou whai ngā malo ma le ka peneta. Te le tā penanga. E leo te mai tā ngā mea le tau tātou nei. Matua i te le tā ngā mea ele lea ma whelewhelea. O lo o tau mwhaile tātou whai ngā malo e tā pena. Ai o te tali tonu, e le o toi umi, e le o toi mamao. O te tonu foi, e le na le paungangi case o le a tātou whaafonga i eisa moa o le ādia e mai lunga. Lima sumatasi leo fau, leo ka entai kukongo o le tina leo. Bal sumatolu vanga ua whaisi tianga, whailako promotions. Tasi le nei departments, ua loa lava o longa o na leo o wharongo la ua tau apapatu le malo Australia i Marseille leo. E batu foi se la tu sosoni. I tu tonu o mtanga luenga leo. Ese mtanga luenga New Zealand. Ia leo primo uni ele tonu o toile team da New Zealand. O kaungo kako team i Samoa pele. I think o whatasile o malanga pe a malanga le fionga le lipa le mia ma i le tātou fua. Se i tui paamanina tini mai. E malanga to pan mia. Yeah, so I heard, yeah. Oh, that's good. Mana ia, te i mainisita mata upu o ina. O te toi fia fo i ai tuatula e pale vaenga lea. Le wha asoa i le wha tautonga le nei e tele na bevesi mai ai. Le wha tautonga le wa whai mai umana lui mai. Ia tato tau wa pala ai, wa fefe le pale mia le i le lui ai fo ia a limoni le au mai le ali pule e o wha tauto tu spa ia. Le wa pese ele si ai saulupo o le mai Australia mai Melbourne wha pia mai. Ta tau wa le fionga le li pale mia ma whapea mai a watu ma le whale tua wa ele, e wha tauto, whapea tauto sao, e moni na tele i whaia ni tau pulenga no des. O le whesili lo te whesili toi tula e pa. O ai o tau te o mai ei to te tau whabalea i le atunu. Since when wa whaia ni tula whono whapea, e oi wha tauto i tua. Wha tauto i tua, e mai lau whai whai la e whai le taimile nei. O le ale malu Samoa. O le alua le tangata whasio tangata ia alo tatu oi whatauto i tua. No. Lo iai le ala tu la fono. Ala tu la fono o inai whai le whatautonga o inai whai le whamasinonga ma ama iai. Ali, walu nei li mongi e whai le angasala whatever he's doing. A lela au mai e whasese le atunu u whapea o e whatauto i tua. E whatauto lai lau whaifi au, na sau nei lau whaifi au wha maalai ele ainga fast. O whea lau iai, ana maalai ele fast e le tu lai mai le fast i whainga palota. You know, say stop the BS. Tu ule tau wha avalea ma tau wha asese, tau wha aleanga. Le se mea la, ia tu loa wha fonga anga le fionga le li pale mia. Ele vale le fionga le li pale mia, ma whai mai wa fefe mpala ai le pale mia o le tali mai. Ele mai maua le taimi o le fionga le li pale mia. E tali ai ni mea valea ni vale o lo lato whaia. A te sila fia fo. Ele se fefe au na o ia. O fefe au whatasi ma le whamasino le whaia le unga o whamasinonga. E ia le whamasino le fefe au lea. O le la fefe au whatasi. In other hand, te tilo iai ma whanua. O le o le wanga i to e whait whatautonga lea. E tau mai i le whamasino lea. Wa le talitonu wina. Ele he ta pipi, le whai unga ua umana o mai. Le la ua taulangi, mana tua whai le na mai lo le whai unga taulangi lo tu le epala na apili. Le la kua apili. Le la ua ke awa ngalo matu le apili. Ada ua son mea lea. Foi le winga tonu le o tala le whatu le epa momo le tau whasese. Sau tu le epa whai mau o le a oe apili le whai unga kalasa. O le tau whavalea le nā tu le epa i le atunu. Ma le manato tu le epa. O na o le wakoto ai le ilo le atunu.
Ola esa we apili na, were you ever a party o le whamasinonga? No. O whela me te oso mai e mau apili. Lea la wale sao le apili na mai ne tau whawalea. A le whawa mai le tūlanga mai o e whatauto. Sole, ia nā o afoio, o whainga whamasinonga. Pe lai o e whailalo le uru a loto ale, a le whaifasio tangata tu ula whapea ia, tatu o e whatauto i tuarana, na umaile o le namta upu. Ai whawhele sa idinga le amio tonu o tangata, na mali waile atari ilea. Whawhele na maora sa idinga le amio tonu. O le ako moan mene mga o kake whakauko e. E whakauko ele o ia ngau ki ai, analan mene mga whakauko ia le pani. A whale tūlanga na i tula epa. Mo mo tau whawalea, mo tau whaaleanga, mo tau whasisi. Mo mo tangata fia amio tonu, whapea mai o ia mamao na lima no this. Le ai, a whaiole nā, o la mela e whewhe ai, lela a whaile sa ilinga o le amio tonu o le hit and run. A whaile e te mama, la mela e mana o e toso i tua, e leo se tūlanga na on tūla whono a tato atu nuu. O tono whamsinonga i whai e tūlanga ia. O tu tono whamsinonga, whai e lola le sa ilinga o le amio tonu, po ai na maliwa i le alo le atu nuu. Ia pe o le nā sori. Tele lor me o filosofia ni tau whaile nei tau. If that is the case, au mela Samuelu. O Samuelu kaka whianga i kongu a Malimongi. A le tūlanga tono ana tula epa. O lela asa we lu i le fionga le li pale mia, yana lu i wha vale valea le wha vaea. A o le lu i a Sam le wa leva na tatia. La le lu i a Sam, sauta o il whamasinonga, o le sa ilinga le amio tonu o le hit and run. La me wa whewhe la e anu e whaile le tūlanga lea. A lea la asa upe manato i o ia wa poto whavalea le fionga le li pale mia. Na pepese mai e la ia o le tele o le au, le o wau solo mai e tamai tai whau lam whapea mai. Ua pala ai le fionga le li pale mia e tali mai. Le ai e leo pala ai le fionga le li pale mia. Le valea pale mia. Le valea le pale mia e tali atu ni mea wha valea. Mai te tarusia ia au ke karukalo i awangi i kali mai il pale mia. O te langona tula epa. Te langona le fionga le li pale mia. E le mai maualo na taimi e tali ai ini fautuanga le whabaea ni vali. Olo i Samoa, lesa i Samoa, so le minsta o le tiutia o tō New Zealand. Ia. Maua awa noa whiutanga i fo i ia ma ana po la Masina Lupe, o le minsta o le tiutia le tatou atunu. Tala no i nai mo meo equipments, i o e whanga, e meise lava le wa i o ngata i whale, ma le ofi atu mo meo whala a whasaina. Le ngata po na o le fo i Samoa le ambassador o le malo Spain. Yes. Yo e, pe o awa noa i soro ua lo lofi atu a o le ngor tangata o Mr. Luis Afonso Sanchez, Belisco Sanchez. E whape station ia iau tō, New Zealand. No winga o le ambassador a kuanga Pasifika mai Spain. Yeah. Tula pa e te nofo nge mai tau. Nofo mai tau le taimi po le mai a au kuso ina wa uma le tatou whainga snap election. Se tema o ke topa November te sema January, February, March, April. Le whato a iwa masina. Talu na tu la i le whainga malo. Ai mai tau wina le lo lofi atu nuu ese o le lalolangi. E le ngata e tu atu le tau au e sosoani a Samoa. Tu atu le sosoani me tau tupe i lo tatou atu nuu. Tele walo lofi atu e pour in le tele o me sosoani e mo Samoa. Ai nofo mai tau i le luas futou tau sanga le mi taiso o mai. O fea o iei ni fua e wha ai lo ai. Lea whato alo lofi atu le tele o atu nuu. Ina walato loa wa sui le whainga malo. Le te mana o mia mea ia sa pepelo ma le tau whaasese le sa whai tono malo. O ita te lo ai, le te leo le sa saa atu o le manuia le wa abatu si o tato atu nuu. E te lo i mo whanua, e te lea tala whai meua ma Samoa, ora te whai atu. Mo le luas fungon tupu sanga ina e palimia i ture. E leo fōringa i o Samoa
e tatau ona iai pe afua i taimi umi na tu mai o pale mio Samoa o ai talafu a fai lunga ai talafu ale tunu le ai se tu petele le tunu o fape o tau fape mo le ame uma le anga ai te tele ai talafu le anga development o Samoa ele to inga foringa o Samoa pe ana fape e fa nga tatau tupe long Wa tulanga len le iai a tula epa. Le lus fu mo tolu tau sanga ye mita iso. Ia sa o sa noanga ale tama ainga ia tupua. E o e fau fale e aina fale. Tulo o le uptu sao. Le ale me mawai fale. Ai le sa ale manuia i ona tangata. Fa fetai le ale whainga malole nei. O le wa sa ale manuia i tangata Samoa. Ono lea, e mana o mia e tangata le nei le manuia e soa lau pule i a inga mai tu malota i tasi. O le ese ngā la le nā, mi tai mai o la tau e whaiti ke lima lea, lea, ta sina degree lele te lele development o Samoa le watu lai mai. Tu lau ala wa fionga le li pade mia, e mai e mi tai mai whape o la tau tangata e whaifa ilonga te tele. I o le alea ngā whailonga te tele a le polonga le atunu. A le fato a iwa masina o le tulai mai o le whainga malo a wa matua i te lele development le atina e ino o tata watunu. A whaila o toi foi ia na nai vani vai ila na ngā lua. O i tonu ana tangata e tauna pa u iai le ururo la au ile mta upu lea. O ila ta tauna tua ia. E te tawana tua ia le sunga le li i o le sui komisino whataitai. O mana tua. O ia longo umai mea umanei. Ia sa ta tawa fola ia I just heard it last night. Whapea o loo iai fo ini tūlanga o loo whesilingi ai nā whai unga. Ia ta ilo iai. Se tatou mai ta ma ta i tuina po le asesi update muri mai. Bela o te ener tangi a whai marong tumua. Te ener whamasinonga lan tangi e toe whaau service alungari lea. Le asau sila ma le as whareile. Tai au, au tau. Tai au. E mau ai le tali e avatu i le whaau mai o le lipoti mai o le tatu sui mai i nā le tō whaia asiata. Ia ma le tongi whafore o keislia. Nase wa ai. Tula epa o te taritonu o te ofawhaia uia i le fionga tamai tai whamasino o le anga whatau lima ina le mata upule nei ona e leo ni tamai upu, leo ni tamai tala, leo ni tamai le ngangana sa whaonga. E maoa le ngangana sa whaonga, le matanga o upu matanga. Ma e tūlanga foi, e onga ia tua inga leanga sa whai ia asiata. E matua i onga. E le tatau langa strike out motion, le case le nei, tatau na whaawau. Ona e le ni upu matanga o fie upu na la lafo ia asiata. Ia taula, o mai la le ungali le nei, wai fie tele le ungali le nei. E lau mai. O mai la a mai lua evidence. A mai wha maunga o tua inga iana lua whaia ia asiata. E le tu mama ina fo le fionga ia asiata le mata upu le nei. Langa o le tamali ianga fo ima matulanga o lona ainga. Ia wa ta wale aina. Te tawala na whaawau le case le nei o te tautofon. O lo tu la i malo si fo le fionga tamai ta i lo ia o lo tu la i mo asiata. Langa e le whai ngofie, e le tau ngofie. Ia nei tua inga ma nei tu le tau whaaleanga le sa whai. Le ua li liu e ka nata le moni mau o le unga li fo le mai whale ali. Whaalafi le fast. Li liu e ka nata le ai whaalafi le auli el pare mia malon tolua. Ta ue malon tolua. Tula e papala tala. Toi titia uma le pese atu ole. Pese atu neu le laufa ia lea. A tato vai atu lau tu mai lima whapei.
I pā ua mea I oi. Ia, o tūlanga nei ai. O le mali e nei tuila e pa. Na umalo le mātou lancha nei ma le whiongi a tai ali se uma siona whatua. O ma ua le na mao e momoli I tai le la apartment kai le city. Le la waki nei le afo le app o le telefoni. E su e le toa tusi mo te o anga iai. E whaasino mai la le toa tusi. O whai ato le a tai ali seu. O le mele la tata woti ai le whaasino mele a wala le lua apartment. E o atu loi mō lima nga tolu le awala. O le awala mua lai I Grays Avenue. O ina le sa el mata ofisa mua. Wai atu whale funga whale ono le atu lai mai. O ina tonu ale nofo le lau whai le o kānata. Ai, o Leslie Street e so ai. O Leslie Street e so ai. E te tua toa I mele ia taili se umolon fatua. E te titilo sa o ai I whale funga whale ono ia mele no foile le lau whai le o kānata. Fale, o anga fale. Fale o le malo ngi... O meo apartments ale councils. Le no foi tangata le ngā whatia ni. It's only one bedroom. Ngā taitasi potu ano. Low income, ma. Ale, mai tai ri se uia. Ai se fia ai totala atu le lifia vai me lo te tua. Ka fe e makala mai vai mele ke kua kua. Fatia tai ri se u. Le ai, umano fai atu mato vai ngā media. Nana tato woi tai. Ne te ua tuai lo ta mo e. Apple e mai ftalia mo tango e unga awanga. Vai, ale maua ioi. Wa I sao fa I lunga fōringa ke roi. E mole ai I masa ai vai. Ia, uma tau. O te fia amatua, te no whai atu tula e pa. Wo te I le wala au mai o tangata ia te au la so lua. So lua. Tau foi mai le loi Christchurch. Mai tupai. Wa e tilo le mta le afo le ala leo le wo fou le wa mai lunga fatu. Ia o ai foi le na vale wo so fa mai o le tala no manuia fatu. Ai, te le loa e au ia. Ia le ala no fa so atu ia te o e fai mai wa lua e tolu vai aso. I know what all researching. It's been 3 months ago. O ke le no se mea. Ana le kara mo. Ia batu ai tula epa. Ei. Ia o elea ankelu o te leta ua sau suafa matai. O te leta ua sau suafa matai. O nga o le sa mato whaasoa masesi o tau ainga. Ele I whaia sau molio. Ele I whaia sau matai molio. Ia la au leo o le naitu. Wai le ai aina matou le natu langa. A le la lawa tun mea lingo wala ua o ia Andrew po ankelu. O tu momua. Ele ai masau fe au pe a whapea o le tua inga li mongi I le hit and run. Ele I nei minga oe. O le ala lau fe au e tu oilo wisu I pisinisi le stangata. Unless you have some affiliation. Le alenga e sau nga. Lua, o le alau involvement I le case lea. Na e become a witness, na e become whatever. Tolu. Wa iai le whaafefe le mol wa whamai. Ia, lea, mol mau pepelo Sam. Ele o se whamasino. Ele o se loia. E te tau pepelo ina ai ia moli mau wa Sam. O le wa manino wa umale sa idinga le amio tonu. Ele I whaapea mai a me pepelo moli mau wa Sam. E ese ia vaenga o le moli ai Sam. Ele o whaapea o ni moli mau pepelo. Ale o manino le whamasinonga. E pepelo moli mau na fau e leo. Yeah. E leo, ale o whapea mai, ia. O le se wa whaasao ina ka lasa ia. Wa wale te leo le afianga. Te leo le afianga ma le pepelo. Le wa nofo mwhai mai. Wa se wa whaasao ina ka lasa ia. Tu sala o le contempt of court. O le atui le whai unga le whamasinonga. Me la le ngai, le la mai a mai pepelo, ma fa pe mai. Wa e ui le wa uma na fa mauni ele court, ele ai ni me fa e lio, ma le afionga le li pa le mia ma fule ai. Ele ben sa le menga.
Ioi, a le whape mai. Wa te tauna o mai la le pale mia mai la tau nei. E tali le lui a lela il pule. E mai e whatau tō le tuspa ia. Hei, molo sira fia. So se whamasi nonga lava he e whai. E whai le whatau tonga I lunga o le tuspa ia I te tono o whale whamasino. So le tau tala o ewa pe ia o le whamasino pe o le lo ia. Ole mea vai le lau ke kurkulia. Fai mainga fai mai le whamasino e atu, lana o le kau ko ai le to ono lea. Ale fai atu. Le ai le direction o mai e lo ia. A whetalo ia le kakau I le whikau inga o runga wheni. Nga, that's it. E le whape whai meno ia e whale ko whawhia poko o se client. Mantua whafonga mai o tau Samoa ina ia manino le mala lea. O le mafua anga na le tali ele toa ono lea I moli mau pe pelo ia sa fau e leo leo. Ina manatua o le moli mau muli lava o Marie. Ina uatali sa o Marie. Ele aini, ele I whaatonua na ia la au lia pe pelo. Ele I whaia e whepulea ini winga mata ngā ia te ia. Ele I whaia Samuelu, ele I whaia Samuelu ni mea. Lena tali manino lo Marie tu langa ia. Lena leina ave loa under protection na whainga malo. Male whamsinonga ia Marie. O inana manino I loa le fionga le Casey. There's no case to answer. That's the only reason. No case to answer. Ai wai vaile le tau whavalea le wo mai whai mai. La mena le tutu wai lunga tali e whai. No, there's a reason. Si la fia le leia Casey. Wa mai mau le taimi. Wa mai mau le taimi. O le wa manino o mau pepelo o mai na whai. Lea na toi taua Marie. O mea na whaatonuina nga ia e sau e tau tala I tono whamsinonga. Then after that, manatua le si moli mau tasi. Lea la e tato e fo I male mata upu lea nga ia asiata e le tūlanga lea. Le si moli mau au tū lava. Le teine le na moli mau mai au stadia. Yeah. Tua le sa ele moli mau le sa VCR mai au stadia. Ta usa o le teine. She's never met Marie before. E late le tala noa. O ia fo I whate ia le avatu e leo o le mea e saini. E nate le tu sia se affidavit, nate le tu sia se statement. O inana wha mausali e le KC. There's no case to answer. O mea whawhau ma leo. Le manino nga Samoa. A leo mai e pepese mai le nei lau wha I o pulotu, ma le mea so ai mamoe. Ia ma le uru po o le uru wha moa o ankilu. You know, lela mai e whaile pepelo. O ie tau ale tau o le tu mawala loina o le lato wa ai I tangata o le atinu. Pe o mai e tau whaavalea pe o ie waalea o Samoa. Le ai o lo o sila fofonga o le atua I le tau whaavalea le tau te whaia. Ia, asi mana I fo le tele o lato le tio ia. Si tau whaisina competition. Pe ua le uiolea. Ua piono whatu matangatu le epa. O mato mtau. Le sia me matangale fo wa mai e le ufa mo le o ankelu. O le wo fa pe mai. Ia, o le wo mai sa ili ma sei le fainga malo le nei. O fe o yai tupe. Ia tanga iai. Fe o yai tupe le wo ma fa le wo fo ia mai fa le tau fa sei. Wa fa amaonia o mangele sekati. Wa fa amaonia lang so linga tu la fongo I tupe le ai. Fa manino o tau sa mo ma tau fa masinonga. E le I whao ngā se ina e mangele se kati se tupe. O le timing, ona o le a, e le iaini guidelines e malupui e le tau fia o le teimi o le whaingo tupe o poloketi. Manino, e le I whao ngā ina se kati I se tupe a. Nau tau fo I me le peno whai atu tūlanga le whapea mai I le kamawhai extradite atu I Samoa, e le aise jurisdiction. A ti tira lai ai, tula epa. I le moli mau le na visi a atu I Samoa. E mawhai fo ina whai e asiata tūlanga le nā. Ono lea, lea sa whai mai Australia, a video call atu I Samoa le teimi o whamasinonga. So don't try and twist everything. You know, there are ways, possible ways,
e mawhai e na whaamaonia. E leo whapea foi, o tūlanga le whapea o alo foi le ata la au ia siata. Ona o le tūlanga o le tele tutuangia, ma mea wa umana whatatia o plans o traveling a siata, o le tūlanga le nā, but in due time, Asiata is most prepared and ready to go. Child Services. Alu e whai o mātua u a mionga ngā. E leo runga i tatu ko kalame e whai mai ai au ioe. Alu e whai o mātua mo tō whawhine ma tō ainga. O ke le mā whau lo maile. O ke le mā whau. Alu e whai i le tō ainga. Mau mātua i alaunga ngana nā leo runga i te le mā whau mai ai. Ia. Me muli la va tu le li le ufa bole anke lu vai. O te tau whaleanga le fionga le li pale mia. At least le fionga le li pale mia. Na sau I longa grandfather sa tau tua I tono o palmeni. Sau I lona tua a. Plata I fosi sa tau tua le palmeni. Sau I longa anko unasa lio tau tua le palmeni. Sau ia Pili Fritz tau tua le o I le fionga. Moni lava lai tau tua anei. Ai o le pine wha mau o le sui mua leo le au ainga ua pale mai I le tofinga wha pale mia. Ai oi, na I se tau tua so tamā I te tono o le atunu. Na I se tau tua so tamā. Pata tele tamā le ufa mo le ankeru. Oi, tamā o le oi. Pe folinga mo se palang sa tu le ba. Ia fetui foi I la wai. Tona e si fua I nā tō chef ngai Ia. Ia nā tu le epa. O ia wa umatu le tele o mta upu Ia. Tō wangana I le vai ngalale le wo mai e whapea mai. O le meo te le fia tu le epa I le tala noa manuia. Le mo mai la ma se tasi fo te le lole tamari. Pa o le mele te lole ngō to filau Ma mai la tau whawalea whai mai. E te tauna mai e whatau tō tuspa ia. Ma whapea mo tuspa ia pepelo Oka o te le ma whau. Ioi. Oka e se le ma whau. Tui lea mi o tonu malwhai unga alwha masinonga. So a se wha masinonga la wā e wha atau tō uma I le tuspa ia. E tāsi lava le tuspa ia o lo o whapea o na tau tua ma alalanga I sa moa a tua malaulangi o le fionga pa ia le tua. Ia. Si vaida o malama o ingika. Ioi. Vaida I le malama o initanga. Ia. Ia, o le si mea tā watu la epa, ne te wangalo ia te au. Ia, watu le wha malo mal whaftai. Congratulations, malo le tau wivi, malo le finau. Le afionga ia ta whai o malo, Leilani Tuala Warren. Yeah. He is now the appeal judge for Kiribati. Well done, le fo yalo, le tamadi o sio tato watunu. She was currently o le dean o le Waikato University, le School of Law. Ia o lea lawa o ia le Pacifica Momoa appointed as a professor of law I le Universitela le I la law I Waikato in Hamilton. Yeah, and she's the second judge to be appointed as appellant court judge in Kiribati. Mantua le fioa ia Justice Vui Clarence o le serve foi o ia o le appeal judge I le Micronesian state. Ia, whaftai nei alo tātou atunu. Wo o nei tūlanga mawalurunga ia ma lo le tau wivi. O ta talo ia wha umi pēr lua soifua te lua au nai ia e mai se o tau tuaino se o tātou malo ia e mai se fo I se atunu tau la lata o le Pasifika. Ia, ona atu lea se nā vaenga tula epa ia la tā sau le tā vaenga lo na lua lale nei o tātou. O e tā pokalame. Wa whai ina tele mai o oka I le aso. O tō na o mia ia le tātou
Redox Gold ona o tūlanga o ngase o pona iwi pole arthritis ia whapea fo i le tātou Renew 28 o mea ti ngā maleanga tino ia o tātou vai tātou ointment lea e se lau lus fululua tāla New Zealand o lea e se lau maleono 5 sene New Zealand ia ma le tātou vai masani lale nei e tolu se lau maleono tāla 5 sene i le pusa atoa e whāwhangu la popoa ia i tonu. Ia, o nātu la epa, whamai atu aila i ore la wau pito la au, ia, le tā asia le nā ua watu. Malo, whaftai i o te lo tatu umalava e wala awane i telefoni al tamai tai o mawhanua na uto sitisila mai iai i le pēna nā lo iluma i whona ia o le orua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Orua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi, mala au iai i products uma i elena le asia. Iai uma products uma, se uma te wala au iai o to uma New Zealand ma Australia, mala wane ia mawhanua i le telefoni na tātou nei America, territory uma o America, mala au mai i le 5 ono lua, tolu fitu o ono lua i le tātou asia. Mawhanua e iai le whasarangu whaptuare fia watu o tau whanua o lo fi whatau i Samoa. Okay. I o iai o le eka atoa e lunga o le me tau o malo le lei tia papata ale ia nga ia tu lunga ia fia malu e whasanga i tonu lava ma le no fuanga fuile iai le Divine Mercy ale Katoliko ia o vai mele iai le office le afu le fale malu o le pahai yo ina le area nga e tu awala lava tasi eka afa pete whatau i nei Amerika te whatau i le lua se lau afe ai whatau i Samoa ia e te whatau ina i le ono se lau afe tāla Samoa mono si la fia ia wha so ta imaia o le messenger i pe whafto ta imaila o telefoni 5 no lua toru fitu o no lua ia o le whanua rena o le fia whatau atu o lo si la fia ia mautou uma le fesili ma tatu koko Samoa o le ala u koe tau mai tatu koko Samoa se teimi o le alu vai aso ni vai aso fo se furuta la i le koko e tasi mo le si la fia ia nai salonga na mo ni te atu ia nei avanoa e te saunoa i se mta po misi e po ni salonga fa mo le si la fia ia mata tau mawai ai falot ia le leitu la e po to titianga lo ia te o le aso tōna i nei e whaawau pēr le whatauina o le tātou talo. O le tātou talo lena tā mafso ta i nei ma le fionga i asala. Ia o le whapea wa tele i ai vai aso lena te anei sa ula Lord Christchurch le whapea mai sala i oe e tauna to e whaawau le whatauina o le talo le aso tōna i nei. O lea lai e whatauina i taulanga whatau i mangele le meolo i ele officer tātou konsula. O ina e whatau i lumo le sep. Samoa lolo fani. Nio e. Talo le tatu watunu. Mai sala mau to titia uma ia a tonu i lau whafonga anga Samoa le nā tātou lango ia product o lo mai Samoa si o tātou watunu ia o le tātou sau o le nā i nā iuso ma a inga o lo whaia le tūlanga o le whaia o whatoanga ia sa oile le tupe le au whai whatoanga i Samoa. Ia o le nā tula epa, ia Samoa lau whafonga anga, ia o le nā wa mai se ma whaasoa le nei a fiafi. Le a fo se leo wa te se le ngana, ia o te tatonu o tātou uma tātou te whale le atua. Ia ai tātou tatonu, tātou toi wheloa i lastonai, ia ma wai fo leo nisi wha o poponga tele. Tula epa, wala au mai pēr uma po kalami. Tai. Nei. Alo fatele atu mo lua feiloa. 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 Ia. Matsa mo le na le fula ua anga i melisi uior tatu por kalami. Ioi. Si e o fu ni me ai se longa e o fu ia le mo ele se me foi o fio ni yo langa. E fenga ta uma me. Tautala e uma e so le tua i o tanga pe ua ioi ia ai te tu nunga sam
o tiute mawhai wa sa e whia ngai mo oile ni aso. Anga le lei lea tu whasoa ilo soi fua lau le lei tue whafuisia le malosi tātou tue whelua i lasoa ata ea. Aso whareile. Yo e. Naso whareile o tau o le stofia mātou i o tae au la i a o kalame i a malewhiunga i a leota. Tātou whelua i tae au. Na misi le les whareile langa o les whareile. Ia olo iai le walaulia o le tātou po kalame les whareile. Ia tātou tue o le leso na i maloro le sa. Ia e. Ai tātou whelua i leso a tae au. Manuia tele ia sa mo le tāpenanga. Mo le sisinga fua. Ia ngata i lea whamanuia foi ia toenga o aso toe ia o le usunga fono a le fontele i malua. Winga tae au leso whareile. Ia o le toe aso na nanai moa. Mata ape lor fontele i malua. Ta liu mai ia le matu au sifono e watu le nei atunu. Ta liu ane New Zealand, Australia, Hawaii, tuila manua. Ia matatu lulu lima whato wha. O nia le tua i aso, tutoi, tu la, matoenga, tutoi. Nia le tua lau whionga le li pārmia, malu whatu malau ka peneta. Ia e whapena umale tatu whenga malo. Ia le ao le malo, malana masiofo. Ia o suia tofia. Tatu malo, malatu whatua. Ia au whainga lunga tutofia le tua i so se whatawhaitau langa. Tonu le li o taitai o tatu ainga. Nuu mawhioanga ia whamani tele ia le tua mo te uma mo te mineo lo to on masani tuila epa whawhitai li o sua o te whato whaatu sa moa ia te oe ili nei vaenga o le tautua mele au nanga tatu whelo i laso taia.